O ke warawatu mane whanoro I te pari o tātou bāwhitara nei ni si o tātou kutu vai pari o tātou whanoro a o mori mai te sā o le tātou tina o le uso o le tōne peri I a Sene Poutoa a o mori mai te tino o Sene ruma neu te wala o te poi o te o ngā tōro o i o ngā tō vale rofa e ala I rese ma te ufunga la au e ia se ia lava mai o no sai se ia tauriri mai le wa au Sene ruma neu la watu reo la wanoa tō te ala I mai ia I wha au o mai no tō vale rofa Reo a tau mai le saa po e maa le Poutoa I a Sene, Poutoa I Monei, a wale, a matalia, o nona saurina whāleaina, I warau o tui mai whāraro, o I lama o fia whāioro rātou marmane rofa, e ana I teo whamana au, mai I rese, o lama nohe nei o taua au mai aino o tō amanei.
Kaya leo wakau mai le wa'ao Sene i Manei, a wa'ao le te sau na whanainga. Ia matali na runia fiafi, tau te hoi, a inga mawau, o lo lo te wara na lofa leo wa tau mai le Manei. Ia nisi e le lake leo te whana au. Pai nunga leo lo te wara leo. Malanga whaitua i a Sene, Poutoa. Alana mo ana ba ka ni kisi Vele ni mo ta o te pata ro fom fa fi ro ia tui pe yo ma wo ruwa o mo fai o na yo mo su mai i le nei fiafi a waro ta ko mo mo wina sa vina fa le ainga o le Poutoa
ia Sene Poutoa. Whawhira atu o tūsune whawhirenga mo tūwhiritua, so se whakawhaitauranga, o lo whawhiona whātuna paulia, ma whawharere manuai a wā, le tau suino le kuwai o le ora o le whina ngāmu whorofora o le kātu o tua. Ka tāna whātu I te itai o niso whara po Poutoa, o lo whātoro kātu mātuka whātasi le le whiawhi, o lo ngāmu ui fo. Ila nuenga wale whanau te reina o le whaaurotanga o tātou riko I Yesu Christ. I would like to welcome us all this evening to the family service of Sene Poutoa. A special welcome to all the reverends, ministers and your wives, families and friends, and especially those that travel from afar to be here tonight to witness and celebrate together with us the life of Sene. I would like to welcome Pastor Steve and good wife Nikki, all the way from Holy Lua Salvation Army Church. And they are here to show their support, to pay their respect, and their final tribute to Sene, whom I understood that they were the former minister for Brother Futisia and Sene the children at the Poutoa Salvation Army Church. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. The Holy Spirit is our Comforter. He leads us, guides us, strengthen us, and encourage us. Aore so swani o ngana paia. Ya wina mai le tamai lo wingoa. O ia lava na te awa o ia te utou I mea umalama. E whamanatu mai foi. Ia te utou. I mea umalo o whaiatu ai. Ia te utou. Let's pray for the Holy Spirit. Tato te tāne mo ngana paia le tu. Yoiai. Le tu o matu toma. Moni lava o fiongo o feita wina le le fea. Ngana paia o la o fio te tai ala ina I matou. So se vaenga o lo matou fo longo ele nei o la. O la o fio te fasinoana. O la o fio ngana paia te whamanatu mai. O la o fio a ngana paia. E manui ai. So se wha moe moe. Matou te whaia ma whaatino. O matu iai le nei laro rangi e netu. Matu sauni le sauringa. Pale a ingola o wauna. O le sa tu ma whailo fina ngano a o iai o ia. Ma maua le ola. I le nei o ranga. O Sene Poutoa. Matu tuina aitu. I lawa fio ngano pa ia whamare mole fio maia. Te tai matou. Pasinoala I matou. Whanoto tele I matou. Mawhanawhana ia whiti ma le whanau mai matou uma. E manuia ai. La matou porkalame ma le saulinga. Whaare aingora o mea Sene. Matou watu uma. Ia me umai lau fio le atua. Rovi inga e whaorawawi e superiso matou mole ma wala awa tuai. Amen. Tatou pese I pese ua. Saunia, a matai tātou saurina whaaiga nei whiawhi.
If you look at your program, it is now time for eulogy. There is a change of the order. This is winner Tato Isio Mulimag. According to our program, the children of Poutoa and Sene were supposed to come up first. Unfortunately, the changes that will come up last. Terminate to Maura to that to Moahinga. Mawo. Or if you find out to Molimang. Il Bastanga. Sampai Mawa Manifestuna Sene. The Manato Foyi, they also come in the Tato Molimang. The one about the case for Poutoa, Matoro, the Tato Saudi Arabia. Pape moso temi te sumi mani fa mo fa ko no mo ona festa ko tato esi foi me o te mo mo ko la sa o me sa fe mo se mo sa o ko la sa o na tawo ya mo mo so fu se na mo ni mo no to ai no ni mo tato tanga o esi foi me ai fa fu an to mana mo si o Sene lo tomo wala. Wena e vai la ni le pola si wala dai mana tu Sene te mo na mana. O le tayala na mo. To ke lo disi sa dinga fala inga e mai tala te mo mal. Ate ni mo mo ya filo ai lo tanga le o te mo ta sa ta wa. E o te tono o ye ni tanga na tu na pa te. Ahora va tu le mo nei. Fio mai sumai e tanto mo maula mo mai ainga o Poutoa Sene ainga o sua Poutoa na futi fanau ya ona faso solo mai ya mo la ainga I fala Poutoa o vale moena na letu mai se kana si ona ai o mai ni tu na tele o wo ma o ne mai Tato amata tato ni mag. Ya sabai ni cuma dah penuh ya lepas apa ni ni ele o anga ina mai ya le na ho te o sa tsa ya ki tato bun ma ato me tama waisen tato lo tele uma ya ai le fa le ina ti sa mo ma wo ina pa ele o la ngol mato ya aman mo tuna ba se iso tule mato ya a o mato peselia ele fa ina ana mo ina se mato se wa ina ta
Okay, lo ele fenka pe lenga mati lu portis. O se maskan fenka. Ya oa. O lo wingoa o eniseki. Ya o mata tama. O lo longa fu ya popo. Mai nu ule sa le longa. O le mata tama lea. O le mata tina. Ya o le nu ule o falfa. Ma fusi sa le lesi. Ya o wao. O le ulu matua leo matou nei o le ausa teni. Ai, o Sene, o le nume la whālea o matou umalaka ni to unu. Ai, o matou tua ngani, to avali.
o te longono te lo whaia se tala anga o se uso. E pe wana ala o whaailoa atu o le mai. Ia o langa, malmato o langa mai sa mato o le mai i le ngata i whane leo ia i ta o funga lei. O i lava na fufoa ai o mato o langa. O 5% o le suafa ato o le mato uso lea. Na whaingoa ai o mato matua. O 5% Poutoa. Ia e pe whaamaru atu ka whapea wa iese mai no whapea. Ia ono le tau ake lava o Sene. Ai o le winga o le ingoa o le mato uso le na whaingoa e le mato tama. O le mato uso le sa whaingoa i le 5%. I le mai talitoni la o whaingoa winga le mato tama i malo. O le mafu ai na ingoa le. Le sitanga fo i le an malo. O le 5%. Ia, ila o mai tau le maa mawhitanga masini. O maa ua o se mawhitanga wawang nata tele. To tele lava mātou. Ai pe e wawang nata ai maa mawhitanga masini. O se uso o la ati nae. O se uso fo i tele ani ngari wenga mani neta ua sa ia whaia. O le olanga o Sene sa whanau mai oia i le tausanga le tasi le afe i le lau fitu school malelua sa onga leo whale wali primary school. O Sene sa whanau i whale mai leo matotua ia ona tutukua e ale i nai funga rei ia mawha onga i matau matua i le onga leo whale wali primary school o i niso lato sila fia le onga leo vai moso. Ona mai leo na onga Sene i vai moso. O te loa o te senga lena na tue ka ae atu ia. Ona me mai la ia lesio na tūlanga pāua onga i le NUS. Uma mai ina ia ona o Australia ola na onga i le vaia i lalo vaia. Ma le politi, ma lo te tau mana tua i te lo tailu. O le olanga Sene sa whaaina lava i tutonu o onga masa whainga wenga fo i oia i Samoa. Ai le i ona tuina le tato atu nukele i Samoa. O te manatua i le tausanga e tasi le afe i vasifuma le onu. Sa o wasia i o mātua i se telefoni. Sa whapea mai i lo tamaa. Pe mama se visa sa wa se o se te whao mai. Sa sau Sene i ne, ia ai tu lo lava lo utu na le afi. O mamata o ia i la matama lono rua lea o Triana, ma o i sa maua se maa mawhitanga i Sene. I le tausanga lea, na maua Triana. Sa whaingoa ina o Triana, sa whaingoa ina le lo ungoa, e ni seki. Ma o te lopo le asa taimi na toi sile, i le swafa lea Triana. Ia, na toi fōi piana malona tina e Samoa. I le tausanga i tasi lei, awhi i se lau valas, i wasfunga fitu. Sa toi tala noa fo i seo tamaa, ai whapea mai lo tamaa, e mawati se peke whainga wenga. O i na amata i loa sa mawa i se mafo ta inga mali tuangane ia futi. O te mona o te upea fo i le fatu futi, i aso mua o bili ia o whainga wenga, futi le public reality Samoa. Nga o tango lava su e lunga neka o international course le nampa le company le ngofa nai kia kia. E whainga lenga le tō rua Sene i le public works. O i la sa makso ta e lo mafuti. Ia maamai e lo information. Ma whai e tuai pek whainga lenga. Ia ma whamanuia e lo lato ai. Ma o mai e lo e ni sila. O na maftanga Sene sa manafuta i mameoa i papakura o wala lai nato. Ia, la ngai ke le angkala, ai wha missing skala. O mama whanga la, o skanaka e close mai, e anu mai, kele anu len whainga o kakara kuala o mama whanga o usu. O maa lasitana noanga ma se o usu leo ni pasini. Tausanga ni tēnei, ia sa whapea mai e o e. Fia lati las whanau o le matou tuanga ni matua lea, ia e peita. E le whaamanuia ina o nisi po e tūlanga sali. Na whai longa pepa malanga.
Ia, ola stala noa la vai ali ma pasini. Ola na tala le o fate atu, o le no fai ona ia au wai mai. Ia o le ala ona o fata tali, ai o fate ia. Ina ua vili atu o uso, mautua ngane o lato mafuta ine i New Zealand. Ia o le uso o fata otolia ile mauta ngasi ngasi. O te iloa. Ta iloa vai Legal, esse assim, ele não vai encaixar. Tinha, na malestar noia ou de cima ele vai assumir business. Na lista falta time mas se sente dia. E nem trabalho muito assim. Até falta time na lista na volta no ele pode ser boa, mas pode mais Austrália. Tá falando que ele não foi o início foi o falou Pafé ainda sa abate foi sa vai falar mais pelo papel mais sa também isso pelo tema tu pensa esse papel ainda tu não tanto mas também sa lá sa também isso dia agora com filho também tá lá na foi sa também isso Ote, ai fai na mão, e ote abate foi ser na mão, ou a princesa sempre, mas matou ele ai não sei, ele tomou mafutana, mas tomou mafutana, ote faz muito, olhe lá foi no le ai, se só se foi le ai, mas se foi sempre, esse tomou mafutana foi, me se leva ai no cu. Tratai va tele la venisse la mo futi. Tele tai fai ni fa la menale. Ma to je faccia stasi, ma to fai ya. Ai trea. E ia se ni wa ka ko kanini. Wa le ya ka ko mai ka wa. Ai tia. E ia se o so ma wa foi le ana. Ai kanini. Ka ke le ko wa mo wa se. Ai o se vai ao nga mo tanto. Ina mafai o na tato tupu mai a tato wola mafuta fatas isi ananga i tasi i manfia fai o sa umani maui a tutinatu i wana lotu maulalo le swafa Yesu Kristo. Olo oso matua e mui mawati o a riusa le titi o seni olo unoa e se peta piu lipo fale fetolo ai se peta fiu Filipo ia tele yo no no mi ta mai eu fai lo aina te fia eu ko tu spa ia le fe mai amu ia e fa no no vai fa ma fan ina talo mai la na madigo uso no ka so ma fan fa na fe ka ni sila ka mai kai vai pile mala mala mai kai tu spa ia o fia o no na ina ia no uso le monio o kuia le tu spa ia fa ma fan ia o te fia foi fai o tsa un mau e winga si o uso a o a o le uso la titi o te tele foi o tai sa ma futa mo uso i sa mo na mato ma futa mai ma sele masia ai le fai poipo ia se o la winga fai fa poipo ma ma ia te mai tai lo spine ia tele foi o nai tai sa o tau si le princesa le o spine sa mo o la foi na e ma sa nya civil o ma sa nya ta o masan le teo tamata mai sanua le fatao mi filo ai au mato na mato ma futsa sanua ma sia le fatao sia o te fia ta ulo mi mon fa mi nei ole tua o sia ia ma se uso o lo usa le au ia lo man menga i nei lusi o te ia le sia so la to le fa filo fa mai lo ofsia fi fa ia te o fa tu voi se fa mai lo ofsia ma mai le tene le ia o so uso Sene ia o tanya turoa ioi pa pefione e loa pa mai le te mai tai le si fa fina le tia o ba ia tu yo folinga o mana va Sene ia o fia ia mea fia wa lo uso alo te amo fia ia ni o le sila e ka te fita wa tia tu tene o tene le ai tu sina a le ia ma tu uma fana tene tu anima
Ia, ona winga la, wa la le uso so le au le. Ai, muli le au le o la tuma ita ia. Ia, o lo le isi vaenga o Sene, o se tuma ita I toa le lotu. Aso la ititi Sene, e fusu. Te rola te le so o ia Sene ni na. A fusu te Sene le tama, e fusu a fusu fo le teini, e fusu fo. E pe sa o le fusu le tatu sa mo. Te o tangata e pai a te se tuho. Te maita I lea. Ia ai e tele ni ona wina le lei. E ona tatu moni mawina ni a fiafi tele ni wina le si. E o te whamoe mo e ata o ave pere na yuna halu. Na ina siana whanau. Ia ina mawhauna tausia le lei e iro latu tama. Ia ma tausia le lei e iro latu a inga. O te whamoe lia tu le te maita ini. Ilo latu toma whai sono latu a inga o te whamoe lia tu. Wani whainga tāma ni ia o le mātou te iei o kere u soto tina. Ia mea sueto e u soto tina le so umai fōringa to tina. Ia ua umala umoni mau. I would also like to take this opportunity to express my sincere thanks to all of you who have come, who have made a time, who have traveled from afar to be here to celebrate and to witness the special day for my sister. And I pray that the blessings will continue to be upon you. And I know and believe that this is a very good time for us to gather together and to learn about each other. Thank you to my family, to my families, my mother and my father's families. Patai ai no sia Poutoa, ia mo launa mo no fio uso malona malini botatu gai. Wo famoso, swafa isu ke isu. Amen. Yeah. Se vai for kala ina ko isu. Ya ni basi Poutoa. Yeah. I think I will try the best that I can to speak in English, to deliver my little thoughts about my memories between myself and my kids in English. As I can see that there's a mixture of people here, some of us are wondering what we're talking about. Yes, so I will speak in English. So whatever comes out of my mouth, that's what I feel this evening. Anyway, I have a lot of memories with this sister. This Lima Sene is the one right next to me. I'm older than Lima Sene. Growing up with Lima Sene in the islands, we were very close to each other. We walked together, we played together, we sing together. Sene has a beautiful voice, so as herself. Lima Sene, as you have heard from my younger sister, she's one of the prettiest of us all. I remember one day when myself and my mom went together to the Apia market to pick up something, a basket of coconut. Me and my mom, we were both carrying a basket of coconut. And then my mom said to myself, you share the bag with your basket with your sister. You carry and she can carry the basket as well. But because I'm older than Sene, I keep letting Sene carry the basket of coconut by herself. I remember that very moment when Sene threw the bag of coconut because she's getting tired of carrying it, because she can see that I was just walking like a princess and leaving her carry the basket of coconut. Sene is a very humble sister. She's so beautiful inside and outside. I know there are times that we argue just like any other siblings. We have good times, we have bad times, ups and downs, but deep inside we have that love that nobody can take away from us. There was another place that I took my sister with me. And I remember everywhere I go, she always said to me, she'd go, take me with you, don't leave me. I can't speak English much, but you can help me. And I did.
most of the time, or nearly every time since Sene and Sia changed religion, I never mad about my sister. I love my sister so much. It's just because I want to give them time for themselves. I never angry because Sene left the church. I love Sene so much. But because I'm a busy mother, I'm a single mother who always spend most of my time on my job and hardly ever had time to go visit my sister. That doesn't mean that I don't love my sister. I love my sister so much. But whatever time Sene needs help, she knocks on my door. She knocked on my door and then I will let her come in. She tells me about what's going on and things like that. But my sister is a loving sister. Sene, I want you to go, and I will. I believe in the gospel, Sene. All the gospel teachings, we all believe that we will all meet each other after this life. The good words that you have left for your children, I believe they will continue to take that legacy upon them. Look at it, take it, and use it. I love you, my sister. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. O te whaftaire tamafa langi ia mole ana noa whurua wa whai fo iona matou maua e tūna tuai fo ili nei tala anga o le uso. Wauna, e le te le sautala i le uso. Ai mua ona o whaftai tina salape. Tinao sia, turo sia. E wino lau tala tuaftai e tinao salapi. Ua mawhai, pesa mawhai. O na ia whanau wina se anga. Ia na whata sia na leuso. Ua maua se whanau to o tele, au lele, matino malos, o te rangona. O le uso peo na tu inatu ko e tele uso, ia le tala anga le uso. Ai os whaftai tina o salape, whaftai fo ia asia, pe olo na suatai maa sani o matu wala o nai. Whaftai te rangi ngau sia, whaftai fo le kare sia, ai o matu sa mama la ina matu tina o whaem tato, whaatasi ani letu la fiak. Sene, mai ia malanga. O te langona, o lewe whaatai tani mea tato matu moe. Ina e mawhai, o na etu e maa futai o matu, ia e mai se fo ia, o walo to orua, na whanoma enchi. Paula se moni mau mawhai o na o whaatino ina mo le uso, na mo umana lau mātua na waenga ia. A o ao le uso o na whao Sene, o te malanga mai Samoa, i suafo Yesu Keriso, amen. Ai lea le wale mai whamu mole a o ia fi moni mau. Wale mai lea. Sigero whapea tua mōrua wanoa lava I tonu ni nuki. A moni mole. Ua ia si vaenga lena o mai o uso patino I a Sene le a whaini. O te tele kato, I'll keep you 3 minutes. And when your 3 minutes is over, I will just say to you, whapkairau. Ai reo skai a te au o hatulolea te oe o lava. E sumai. Para pena mono mo I tātou. Pastor Steve and Nikki, feel free to come up and say some few words if you want to testify about the life of Sene during your time together with them at Poutoa, Salvation Army Church. So much. It is an incredible privilege for us to be here. Vicky, Sia, Brie, Maxine, Sarah, Salapi, Nina, Mila, Corey. You made such an impact on us. And we are incredibly grateful that we've had the privilege to know you and to communicate with you.
For me, one of the things that stands out for Sene was her incredible heart for prayer. She was an intercessor like no other. When she prayed, you knew the Spirit of God was there. And we felt those prayers. We praying on behalf of us, for us, many times. I think one of the other things that stood out for me this evening was her laughter. When she laughed, she filled the room. Such was the joy in her heart. The joy that only comes from God and a relationship with Him. And we were heartbroken with her news. But I know where she is. And I know that she is with Him. And she loves so much. And for that I'm incredibly grateful. It's great to see you. Great to be here. The thing that struck me about Sene was a very deeply spiritual person. Her relationship with God and Jesus was deep. I appreciate that when you were in your presence, you could tell a special connection with our Heavenly Father. And she relied on that so strongly. So there's no doubt where she is and who she is with. And thank you for that gift of surety. Thank you for that. And like Nikki said, when we heard that she was in hospital and that decision would have to be made, all praise and all glory and all honour and all power is in the name of Jesus, right? So greetings to you from Poutoa today. And our life for you, be assured of it in our prayer in the days ahead. It's our privilege and our honour to be here. God bless you each. Fama kiu dapo bo kuang he mo kuo tik ông cái định trong thì cái gì ngủ xong ấy cũng vậy ra thế này thế nhưng bạn ok mà mấy sớm nó sống lâu rồi mà nó vợ cũng là bạc tin giờ phải ở và cái một theo mà mai phải một cái của anh ta học sinh riêng là sinh talk to yourself mà lại cô thế không ăn luôn không O te tūra I o tō ruma mai ngāna whārawa ratu sa moi bau tuai me fias. O te ana tā ua e tō whātini. O sua so alo loma ki a koko fo sa minifo lava la tō.
sa whai mo mātou manua papa pe a mātou nei se wai a ona I pia I whai ngā hea. O sua o longa o alo ki a koko tui pe hake o ia o le ulu matua o le hi o aima a fi a koko na hea. Au le titi sa o sauko I funei mo mafuta I nei tausanga. Asa o maa lama I fo o wina uma lage teine le maise matua o ia nei tausanga ka hea. Mato mafuta muso ni tuafina. Sene o no wina umaya sasa mo atuai I a tamata nei. E no alo whana o sene, o ni mea tā ua lava I a ta o te fia ta watu I a te utou. Your mom is a real gift. Do remember her love. Remember her experiences as a mother that you hold you on to let that light to shine upon you as a daughter and a son of Poutoa. With that deep love, she hoped for you all to be success. And I pray for you to continue that as a legacy to your mother. And remember her. There is no one perfect in this world. Even I as well, even your mom. But the love never changes. Because that love is a foundation to you all. So I would like to encourage you, the children, I would say, carry that piece of her life. Carry with you wherever you go. When you success, go back to the cemetery of her, because that is the love that builds you as you to be success. I love you, Sene. I love you all, children of Sene. I love you, Padre Sia Poutoa. Thank you for your love and everything that you have done for our sister. May God bless you all, brothers and sisters. In the name of Jesus Christ, amen. No mangai, e whamanuati a ioga. Mea mafo e toni a te au, e whamanuati lo slafa paia. Ai letu I nātu sa mani mago fia whailoati lo ingoa o taulia e whata. Sa valvali mai nga luenga mai Melbourne, Australia. Au na whanofo I lalo ma o matamata mai I lau whonga o ne uso ia Sene I na ata ilunga I. O nā tō mā nā tō lea no mawhawha. Le mama whatango no le so ia Sene. O hao le so Sene. Sa ma nofo mawhi o no Sene. I se taimi umi. O hao o no susa sa o nofo a onga. O lo o tina o le tuangane o le tumau Sene. Lo ango yo longa fi. Sa avea o la uma mo matua. Ese take tele. Sa o la onga ai pa avea ia. O ba e una ia sa fa ya te mo mama o so peitai. O to mana peitai. O Sene. Sa mato ma futai sa mo ma le mato usale o iba ma santua. O te no la ma fa sa lo ma fa fa. Itelle yo se ata fa solo mama ftanga ma te mai tai ni Sene. Tendo fo esila fia le te mai asia. E baba lata mama ftanga. O mea uma le langa Sene. O teilo. O mea uma fo ila ola. E ilo Sene. A wafo e. Ma te ofa atasi ai pasi tai a uma ma uma sa uma I ponte. Ai sa wa uma kunisa sanwa. O le winga na la tala. E iwi nga maali o te mai taini a Sene.
Tolo taipe whaata mei maha ua na ausalo ino. Ma te nofo le whale whaiwhea. Pei tai puna ta watu ia ungo Sene. E iau no vinga maani. Whai mesana ia tea. Tahu. Tahu e te te ia i o nena i o piki mei tau sala. E ola e piki mei smata usa sa whenga luino i asko. E wha nofo la maha ua whale whaiwhea. Pei tai te mai tai o Sene. O le e ama maani e ula maani fo. Whai mei tau. E te ina te mai ta ia mātou sa matua. Mua matu o iasko ai muri o atu. E ona winga na, e matua wha, e Sene winga maali o te mai ta ina o Sene i le mātou mawhtanga. She's really dear into my heart as well. E iei te mo te malanga mai I me whai whata singa I pei sa I fo isa mali sa mawaiat. E whai atu lo tala ia Sene. Ta ua fo ia sana. Ai o whaare tau tala Sene, o na hoi lua, ua esa fo ile o langa ua iai. Ai o te tango ai whamanati e mea sa whai rasa la. Ina ua te tupu ma whai poipo Sene, ma was whanau. E le ma whai o na ngara ia te au te mai tai lo sipine. O le te mai tai lea sa papanu mai lawa I le sina ia foa ma tau I waiteli. E le ma whai o na whaamaloina. Mamawa le walua e o mai e mei misila mamawa manuia. Ina ua o ai ina ua whalongo ua whafua se e ona tu ua naftanga Sene. Sa o malini la wa ona mata mo whapia lo whai a Sene. Wale inu lana manu sa tuli. Pui ona mea nai malini ai ona mata. Sa o ai whamanianga I tu ene li a Sene, e ala I se o loa ta aua tu o tene. Sa o nofo o sa lia mo o ai I lunga interneti I le te mawa inga o whamanianga I ala ia o onga whamanianga le li sa ave ia. O na malinga le o loi mata. Wale inu Sene il manuia sa ia ta wasa mai. Awa ele sa le I whai ngofia ta wasa ina mai o le manuia I o mai le ia tulu o tulu il manuia lea. Pei tai. A tonu moalu Sene. Ai o I watu o iai na mepo o lo sulu ai na manuenga. Moalu Sene. Ai o ana manuenga wa fua mai I al whana. O te talo. Ina ia ave a ia ia whamalianga ma ia se sulu pea lea na mepa. I ma ia awa o na whaangaloina lea matanga o le nei na mepa sa whaasulina tau. E tau mātua, ai maise la rasi o tau tinawa mawai atu. E ui na o alu ele inu I whaamanianga. Ai o te loa, o le a whaapeo na whaamania I na ai o tau ainga, ma ainga o le tau tamā, ai maise ainga o le tau tinawa. O la mo le maule le nei tu la, o te tatalo le ali. Ina ia iai pia whaamanianga le ali I tonga le tatu o fia. Ia mago fo I lo te tele le tamā I a sia, ai maise o le whaanau whaanua noa. Ai maisi aina malua o te whai ele nei mali maui ni swafa Yesu Karisa maloro tele ate o tau. Amen. Kaptai ama o sifu minute. Te patalo whai la fia patai lawa. E lua ame o te whita watu. Ma ea mawhula a tutu mai. Ai so whita la Sene. O ma o Sene ma whanau la ma ke kifa I whai o longa I ngā o tawa. E naka I lewa Sene mātu ki tai hua. Ma mai o whasiri lo ma koma ki ni whenga no ia. O mai pa o kawe wa pā. I anga ma amio. O se mea tā ua whanau o te whiwha soa o tutu. Ina o ma le lei o toti na sa o wa ai ai. Sene a whala pisi ma mawha whai lalo se tutu. E anga matako leki mai meo kusi. Una ia su ia leo na foa. Ia ia so ua lo sa na ma yo na foa piti mas. Ia ia sa fatino Sene. E su. Ina ia mafai ona au ne ia tupe mai manga. Ola fa so ia. Oni ngan venga le sa fenes. Tam fai fa na fa so ia ma ha. Pe a fa ia tutu. Atela mona ati. E so fa isi amen. Leila tua. God is good. All the time. Amen. E a pipu mai ana sa afia fina mo usi.
o se vai foi o ele era só longo mas se vai sair da rua amen e a via ele né fiafi o Sene mama sani le ponte Samoa e vai uma até o foi até o falo foi meu pai ela não vou o tá velho que não vou mas você tá na sai velho o velho é essa mãe mas isso é aí no o sal filho o velho não vamos falar com um ali todo mundo mas já agora mas foi só teve mas também se pizza Sília na minha lele vai mas não vai lá amen o diretor vai falar outro ia mamamalu oleh essa minha fala ainda o Paulo tu vai o outro foi moli futi afetas o lele o malu sabe eu eu tala lele o afifio mapapa ao ia tipo mai eu lá tinu moli mau na lá Sene o afifio mai foi ainda na lua o wo ao minha mamãe we na pele mama e le dosto le usa ya Sene Volto lá para leava mas falo e se faz assim na safia fina mole uso ya Sene lima para Sene Poutoa nem fia mole auto lá com mal a mim não safia fina fa pé ave na mea nga fa emol mawina ela malanga mai le soi fua sa ola ina elana au na fine amen my tribute is a part take only a valuable things that you have learned from Sene's life for your journey eleta mate ole lofa tu no le ali sa fala lango yai le fale tua le auna afa pena ona yai lo na wala awina ile nesu fuanga isose nafa sa fa pena ona malue ma auna ai isotono ona ainga e kale sia fala ko tukitonga sa sa utua isotono le neya tunu I miss it for your sa moi tani sa ma It was no doubt that Sene helped the amazing grace of our Lord as a helper throughout her services in family, church, and different ministries that she served with in this country. These are 7 valuable attributes that I have learned from Sene's life. Many a fitu sa o mai tawai leola ono Poutoa ya Sene. Oia o setina sa malue kuna wai. She is a hard-working woman. Sa auna male alofa. Sa fama alosi maloto maulalo. Ui sa lutia ifeinata na faafia mai maia. She serves with love, diligently, wholeness, and humility, despite all circumstances comes her way. Olona sinfuanga manuia o se famanu yanga molto atele. She was blessed to be a blessing for many people. Ole falitua engalue fale longa. She always works behind the scene. She never minded all of her works were untold. She was an entertainer when she has a chance to share her stories. Maria ya afaile mato mafanga foi bom ile mato samo ministry la tala mai neia. Faia mama na sensa no é fasoa e sawa ya foi dele. E faile mato do la fa aí se mato ni nai. Fa no fo no fo se ne wa no foi mato. Fa se pa masa mai tu. Não, não pode qual
e whaile tia o matutanga. Whaile le winga lotala. This tangata whaile mana o e whairo Iose. Se whaile tua se whaile au. Mea nai, ese foi lá tá aí ai eu na winga. O se mea na matua famanu e na lo tá ita loto ona ole au nanga atima ita eu semi. A o foi na sia da tua e ma to fali. Ela tua sia. E foi le e fai lá tala na lo tá ata fa me. Quem foi dia? Tá ele foi no sanka. E foi le esse foi final ona ia saunoanga. Sa talitonu mabibi o ia ona faia ona ole matautia ole na faia o ia. Na ofo ai tato ma fape na ona tato loa ole ngaluenga mamana le atua. Na fape na ona yai o ia. She praised God because she was fearfully and wonderfully made. How marvelous is God's work. Talo fai, kolele le lupe. Sa tu ile au to faya fufi. Kolete la mona na olo. Tulono le la alma fala. Sa maku mfapa olo yele fa na. Yona la ya sukuma. Le matala mai fungala al. Sala sababa ayai encho manafeni. Apa pe na no wai. Ona no fidima na fama fana ina ila uo. Kolele no foro na no foro. Tata tua baya ma au na ina resia awau fa mai aina ele atua na maluema ona ole au na sa maluema fa ma au tefo yatu oia lona matai Yesu wafo Yesu amen. Te o te tanga mai, o matua, wafu, o mai fo. Ai, wale ma o tawa na wat ya wala pa na te sa masa ya na usau. Ya wale te fai na usau kita. Apa se ila ba tawa te na se na se. Tawa fai ya ya te sa, o te fa kita ya. O fai na usau, o wa wale mo fai, o ma fo. Mai tina nati ya o matua fo ai o te whakatau la o mawhaia na usau ma te whelo ai ma Sene ai o e fo lalo ele ele la wow o Sene o te sausa o lava ya so o magus tai o sawa ai tai samata i tō masi o sau o te tawhau o Sene a tangata mōmua mata fitau eu atu fo ina ba musia ia musia pana o tei ie wa tata ia tuka malai ba ale ia o te sawa na no o ai la fana na ma o lo le Sene pani ia te le ama na le ngai fai na ali fo ia Sene na ali la ba na me fai ia lo fo ai ia o fo ina te Sene ia o ni trai tsala fa pena wi masini o masani leo na mtawa tunawa fa ina wa maisani itele itele rosa uma na na fa ia fa tsaia tu fa mo fio na maisa na bisa wa ele vai ter misamo atu ai fa na tsana ba bisa yo mai ai o fa tsai pa la va na leo le tu ya fo maisa mais o tsawa o te whelo a iasi i aere i a mifo i male i tu ina. O lea la whaila tana, o te alofa tini, na Sene, ia, alu ia lau malanga i a emanuia. O te loa, kata toi whelo a isi taimi, ai alu malamanuia, pa atani mai, o te abuatu foi, i swafo Yesu, amen.
fia ma fia atu pa ia sa nei e mo mo sua e mo la no o se ma te no le mo to pa ta lo fa sua si no su no a lo no te e so io amo si io ma sempre o to ma tua na ala nele tua le lo mo ta sa buna na tua avea foi na taimi o whaaso mani i ele whatua o tala lea a whapeo e lala mai tu tonu o le sauringa nei e sa e lotu i le karesia o le Jesus Worship Center i Manurewa a o lotu ai sene ma a o lotu ai sene ta tau atu pe vai na su mai mo i whamamoi a whapea o e tu tonu o le maota nei e sa e awai le karesia le Jesus Worship Center i Manurewa e manei ve tau ia malu o teuna manole te suba i manei fa mo mole tatu tu fa tasi tu i fa la vai tatu mo mau tatu tu fa ka if you are in the house and if you were part of Jesus Worship Center Manurewa at any time and together we were with Sene, I invite you to come to the front please and stand together with us. Ya, salo saya belum mata mufira dia lupa. Kau belum mata, kutu pada setui. Popular perform, sungai Fafengai ni. Poutoa, dia ponu fort. To ingat, tua kenal na tatu fatasi, tatu mau mau tatu baftalam seni. Oleh sama awal stasiun mau. E te vinga li uai sene te na li blotu uai sene na tu le taua te le matu mbau o te le loi le ngana le tua yes if you were with us and with Sene please feel free to join us as part of our testimony if you were part of our church te le lopo la mo te o fa na tu le tua e ta stasio ta au mo lo te le tua ke me ni lo ta no tua ai no no la ma tu mai mo liu se ni o no fi o na tu le atonu la ma fa la o le te le ia la si no te fia ta no amin o te tau ta la no tua o la tu o la ma o me la o le fa na tu le la ko le tua ta o tas mo le ma na ni la o te ia fa na tu mai le na o le tua ale o le tausanga e tasiiva i walima, tasiiva i waono. A o whaiga luenga lo fisonga luenga. O te le malama. Pe ai se ana te iwa, a watu e telefoni a tia. Ai, o telefoni e watu me New Zealand. Ai tausanga atu e fia tanoi a tia, o tanoi atu, o te le ngota kata. O te maita. Ia ai tausanga mai whaamon moli. E fia mau atu a sewa no start no to to mo na fe no mai na fu so lo o fa oi o le no mai mai te o le mai so tanga o ha mo la mo ma o fe no ma o lu la tu sia ta o le mo ta o mai na le mo e u bi le mo ia o no sa i no le so e ia o na atu no ia ele ai la le sa te o le o sta telefon alla transfer no mo mai o fa tu sia ta le la transfer o ko lua ia ona fa penala transfer po o te le lua po le aso la valetas o se isi aso mulu ali ai to ta tangi el telefon ai to fa tu voi o le tangata letas e fai mai o te fia tala no atu ias le ko ko ma o fai atu ia e fai no le ma fai mai le ai fa mo le ile o mo wa ai o te fia tala no ia ai o le mafu anga te feta noita nei ma se sota o te o mana tua ma se le tasi o ta na fa ma pe va tu ko limba po li mono po li fi na fa ta no na fa ma tu mo le na tu me le ta ya o gaso le ko mo ku ba kala ma ka mo se ni ya pa me se tu slide la me si le bena ma tu mai o ma tu malanga mai nei ma tu te no fo ni sila le fai unwa o le tau sa no kasi vai vai pa so to mi sa fala ma no se fa no no ve ma
o le amatanga o le luafe sal ko se mas po mats wa te ia o mato fe loa ia la se au nanga da ba fa no fa ta si ia ma atau tu fa ta si ma so to ia te mata mo ia sendi tau no tengo o le mo le no vida atu oi o to ai no tapu tapu no ai dia mo o ba no su si pe fa pe ia to ai ma na la o fo ni to ai ma oi ne la to ai ma ia mo si ese nas la mo fa si leva a sano se vai no luafe ma le luafe ma le ono mo luafe ma fitu o tengi le ala sa pato no foi utara fa sa ko mo ma si utara ho ale la ma to enten che ia sa ma to ai ngali sia so foi mo guess who I met I met Sene foi lenta tu filho oh mala o se na fana o cartelo me manga yo no foi lá no le no fale no foi klem no va sino por lá tu fale o se amatanga na o mato mafutanga mata mo fio se le ma se na fana o que se au le o fana o se le ma si o video abel ya ano se uma slide o slide lá usa o te le o ma se na la tu ele ngatai e ali mai te ngore sauinga para o te se poi fa vacation le ko wa fai la le kalesia o le o mato klende wa mata le mato e kalesia o le fai o le Jesus was senta manu ia e ngai la so e la uma mai ai va ai mai no la uma o mi ngoia usengi o fiti le mai ia se le te grupo le tu ia a mata me ala ina ona ngua le mano le tu ia se ma fa penar so ma la le fai no boni sima ai ma e tasi le no to ai fai lo le fa mana tu e le nga le tu ai pero ta no fa tu o se tasi o va viao sa ko se no do ga paso ta tangi no te foni ai divia tu muita lo fai o sene o ma i te rai ia ma mai lo ye ma te o mai o hai ta tia e fai mai nga tu lo wa sai tu o le no fa no pipi o le se e mai ale le se e mai o no fa no o mea ka no ma foi mai o lo kai ta tia na of taile la o le tu na tu fai ni le tu se va bene a poia mato mata tu na i ma tu ai me o sau o le ngalo le tu ma mano le tu fu se ma se le tai ni na tu lunga ma fia se ne mato tani mato tamo ia fa penana ta ape ma mia na mo fai ba ki pe ko ya se le ko pe ki pa ke fai mato na fia na ta mato ta ape e vi ia le tu o le tu na fai na ba venga ia stasi le o vai na ta mo le na fa e mo mai le vai na a mo lu mas lai na sau se me o lai fa tua tau o ke nai se ma ko kalesia ai e o ke nai se la o te tala o ia le kalesia ia o se le se tasio sui matua sui o tu le kalesia sa mato mo se fe mai le sino fe mai le kalesia o se mitana na mas ke fia na fona un fo pe na ona na boi me fia e no to ye se le mato e kalesia ai no na to ia tato mai e tuai tato e kalesia sa tato mafuto se tato te leo tato o se kalesia a tato o a sene masia sa tato mafuta tato mafuta ma fa tato sa ta pena bela pese a bela e fale to ma fale un local o pese i ma o le super pese ai o stasio vai e fa pena ona malatua o me ila o pua Anwai ia ona patu talona lea ia fai no manola finalo ia ua fai mau mai matou bagu au mafola tu poku ia tatu ia matou maro mo batu kasia yo inala na matou fa mavai lo na tamia
Awala mena o te lema mna na fa emo pa no taria ina no le la tausa. Tangi lo tu sele o te le mala pe se o tangi lo tu se. Na taria ina tausa nga o le leo la lisa tu la ua mon matu kalsia. Tangi lo tu sele o te le mala pe se. Ya. Ona la o la awanga be fa emo mai kia wa umaya. Ela na isi na tawale ta o tu le uso sele ni mai. E fata tau is wingo le ingo o le stasio alo se le mela ya to le no tau se so to no na te fa pena na fa santa la ni se tasi pe se no mande ya ma se la pe fa fa sui le ingo piano e a o yo ani se ya piano ya fa ya fa mo le manoa na o te loa o leite ni ti na mano la ti ya le kanisi. They trained themselves well from the church. Ai o Priana la, sa Priana mo nga ngolo ang seki. Ai ele taimi na tala no ali nai o ingoa. O ingoa pe o meana e makaina oe. Sai e yai winga le lei, ia mo ka fo I pe le mana le isi mo. But o Sene ai na fai mai. Tina nga suile mo ang seki. I've got the name. And this name is a biblical name. So I said, name her Brianna. And I'm so proud of you, Brianna. The achievement that you got now is awesome. And may God bless you. In the future, whatever God calls you, take it and run with it. Yeah, oh, Brianna la. It's the grace of God. So that's why I picked that name. I love it. Hey, o Maria la, a mata foi pese, kata mo sa. Hine, ya, Maxine, such your other name. Ya, se fulu e tau sango, sama e pine pese, oi, e fia, gusto mai mapiana. Ya fa kwa mo sa, oh mai. Ya, na me pese la, eu ese la te nitini. Te lo ole amatu pulanga piana ma. Ole vaenga le yeno wataligi mai se vaenga tamete mato e kalisi no mo miski amatu ai successful for la to yo fai la ko business wale ya mama sa mala to mane la iti o bori listamenti tu la valle ale kalisi ya ma foi lisi ya au te whaftai lea tua. O Sene, e iei le taima tau sanga le wan te i o tu Sene matou whani. O whawhetai lea tua, o whawhekai a Sene. Ai na watu se steli no matou sifi papakura. Tilo matou whani. O le vengi na pe kolonga ku matou whani. Ngā vai le loa e Sene matou whani. Ratu loa Sene vai, o le loto tina. Tina whakau se whani. So whasene mea au whawhewhea whawhewhene. I can help. Para kala mo ka mai kirisia ina faida kala I can help. Ia o nana mata no anga masemi. Ai foi na listem. Au lisile te faia tu sa o le tala lea. O Sene. Na amata Sene mana istina mata ekalesia the mato prayer intercessors. She's one of the prayer intercessors. Prayer warriors. O Sene o le natua she's a devoted mother I mea tau lea tua. Ai o se tangata fo e nau me te talo. Wha maoni lo na loto e nau lea ni. O se tangata lo tu tele. E le fiu mo fies ia Sene se mea. Ai le tau sino se an whanau. E lulu mai se nge ka mai ki mai ka wari kasi. Ia o se manga whaktai lea tua. E le nei awa no au mai mātou te o mai e ta watu le ngaruenga le leia Sene. Ia mas o whanau lea, vai o a o lo whanau, wale na papanu mai o na amata mai lato, o la whale angangai o I mea na mātou ngani lea. Ai ore ki inga e fo I lea tua. Lea stasi na te whao ina le inga lea tua. Ia ne lea sa whanu ma whesi lea uso o se teime o Sene po I le suingo le gopiana. Ia o hau na suia. O se suinga le lei. Ia le tua, ia ai whaktai na mātou baba noa, ia whaktai lava. Oh,
God is good all the time. Amen. Lo ingo kile po me oli. O lo wosia. Whatever matanga masene na foot. Maile. Dengan tole osia ko nga ngo ile. Di kale sia di man we na tu le. I need for you to go. Just want to say you something. Now I'll look at more. Why would you put my word? With the color of the female, she's a grateful woman. You know, she came me some food, funny, I can't walk about ever. She gave me a cat like they're my girl for the food. And I tell them, I say, my friend, I feel good food. But you know, put you there, you need to pray her. Man, she's so powerful. She's a grateful woman, to be honest. And I feel it. Behind a great man, there's a great woman. And this woman here, she was behind him. And okay, I believe, over in another metro class, okay, I believe. I can't remember who they find out when I which men come to. If you show us a thing, but you know, I know, they know. Or look at me too. Now, what do you have to screw you? Nothing around food. Okay, high blood pressure. Oh, but getting I'm out by the phone. I don't mix up with that wine, not for her. Oh, nothing around the foot. You might buy your song. I said, came from my son, the lady, looking out at a people. I am. I don't want to imagine I was sour away from me. So, if she's back, hold on for my question. Before my power of equity, ask her for my money. Then, if I am many things, my young Benedict's mom, then I own you. If I take long, but I'm not yellow or my community, my power of the color of community. If I know my footy, or by just one of my power, I will go. Because guys, this is what you found. That's how it painful. What would be the man of a mother who could put you to speak God? I was found who they were. Don't we have put you on my word or number of crimes? In my mama, the pre-casting I have you. Oh, wait, a couple of minutes. So, you have a local. Yeah, from Fanico. My collocation. They will make that officer. And I may put you so much. Uri ko siya ang kasama ng tutok. Pero puti sa po, pinalaw pa na, pero kibahin mo, March. Mga kakalo na feel. Man, it's so powerful. O kaokot fa mai, sa ulo uso, o kaminore, fa yung prayer, o Salvation Army pa kapuro. Pinay man marunong. But God is powerful. God is amazing, and He's here tonight. Look at this by you. Precious is the Lord, the death of His righteous. Look at the Kami Oku. We have eyes. No, we have look over the thing on my old air.
fia dia ko le o ki o lang ka pa ia mo ia lo ko ka kano fia dia so ko ki na moni ko ki o fa ma ke ko ko o ki na mo fa scan na ki na me mo I mi no mo ko ki ya ko lu ba ya so na ta pa na ki oi so painful all for my ga halu ko na ko mo so for my Mr. Meoli okay lo le ya o ka ki ngai na le mo Mr. Meoli do you need anything before I go and I said yes and I got ice back before you go that will numb my pain and take me to the money man amen praise the Lord telo awala I kaya pe I will walk from my kaya o kani you know why I thank you Lord for the next day ale ba vena la fa yede ko ka kalo lang kan 2 o'clock in the morning that life for my mind you feel the presence of the Lord and I said I thought it's a dream me I thought it was a dream ko puliro mo and I start to thank him ko myself ko fa Lord if this you please reveal yourself you know what happened I'm reveal fa open up my lip I feel like I'm gonna explode there was a lady sharing that wall with me she's from Philippines older than me man I wake up in the morning she said hey brother a Christian for the king in the thing what happened to you I think my stroke don't bring up or I got fighting in fact take it blame me off the Lord was here and he said he said the moment that thing happened I never even closed my eyes till now over blame of my Lord that American money you say grace so that the Lord will practice your healing I'm healed look at me because of this grace in me body here and he mama will still there ele faz festival olha olha que olha o mais que ela pula fundo pula fundo faz são isso é na be inga me caco inga ia de esse que só pula fundo mas não dos pai o se essa vale de mama essa vale lá aqui olha lá olha mama walking the spirit olha aqui olha when you walk in the spirit God bless your heart tonight manguya na mga sini bless your heart I hope that touch your heart tonight that's powerful ya son de esa o esperan por cusi eles como que ya o como que ya o me foi a o espera mais pouco o foi como que mas pi ok pouco pai mai marcar foi a como que ya le pocas kamu le fa o pode es mas espera mais aí o pai como que pi ok es pouco es ya la mau la songi que le la vale le o misia e lo kufingi le wa ole wi wa ole fa ngonga ni ke kunga mai le o makai le e lo so la kite ku ya o malufo yo ke milani ole wi que le se venga mama la bala e mas o fingela inga ua le li o sia mai lo o finge me makofa o mai o mo foi i la kwa inga ya so o ke manga tua ya so ke mi uma so la kwa se ne makofa a o makoi vai ke e ko fa fo i makama yo e ave mangya o kala makama ya mak o la fifilinga pe fasi mai oi o la puna ke oi o la fifinga ko ave oi o lo ko vinge no ave fa fia oi mai o ke ni ate ni ave so ko vinge au la tiki o ke mama la mai ni o fai a e no la me ko ke ko no me ko pega man pero fasi sta ko so ko no me ko pega
ai o ku mai o ngi usi la ka pa fai no ma fu ka fa le o finge ma fai foi nga ma mo ile mo ma ke fa so ai ma o finge le ke le o vai o le me ko sininga o le fi lo sista le e ke me ka ya e la pe ase po ke ila ya e fa se o o finge le pe o le fi ya o le fai ai me no ma ni no fai o finge le ya ma ele ke mi Christmas in the park au o ma ngi usila sama nga o la uso la kikile lagi e ma ke o Christmas in the park alfalda quale ai ma se so ma o isi kumpi ma o le fa lo sia ma sendi o le benga ma fa ma ko fa ase sma ko fi e ma ke o ngan ma o atua ma fia o le benga fa Christmas in the park ko ya ko le piki ma o na an se ne mori ma o Ahora male o suka inga ya se. Ma ko ma ka ai male o Christmas na pa ma ko ma ma ko fi. Ya, ele ya men ku ko ngate. Mai wa ma sa bali male si ke ka me o yan e ka me o ta. O man male o suka. O ma o so le man ma ba fo fa. O le ama o ma tire ko mai ma sa bali mai fa. Ai mai wa o ma sa bali mai fa. Ai ma ke o mai fa ko ele fia ka mai ka ele ya a foi o makuo a foi mai ka mai ka ya so le ka be ele ya vi mai ko sawa mai sa ele no me vi ke fu o ke le lo ni masingi voi i me yo masingi fa ka o ko mi no ku pe ma vi mai fa sa le fia o si sta le ya le fia se ne fa mai a mo ke ko mai ya Ông ấy Google mấy cái phim mình mặc kèo muốn dùng sẽ biết. Ya mau sekali lo kopi. Jadi kau orang yang Sene sebenarnya mau fefe. Malah foi makua kan mereka ya. Aku kemana aku foi ya so malah itu masih makola. Ibai musuh. Oleh story dia, maka uki yang buat. Oi voi na uroi, o Sene fefe ya se kamba. Peke kama peke kenyi ele fife Sene ya au ma ko ibai moso masasa le ang mai lo uso lai ki ele el makinga sasa ka mai vale ma ko uso ele sabulima manuspa sawa Sene piki lo uso le piki ma ko kamu mo ila lo le vai cafe ngai bai moso e ia le bi e bi ave ma o Sene na o le vai cafe la pe Bapak aku mak kusau bapak ila lori. Binga le oleh di ilang sas. Fia ai. Mungkin lor dengan saya sih. Pe ai mo lebih. Pe Sene mo lebih koli mai bi kof ma ko mo lebih. Mako ai ila ni. Ana ila ka mai kinga sa ba di mai bai kafe ko dia soma. Au mai ka mai kinga fi manga fo ni bi ka ai. Kau ai ngala ka mai ki yo bi. Ka mai ki bai mos. Mako ai ko nga Sene kau ai ma. Dan ang uang nga lo kofi ele fefe ya kai kele lo e makau kia lo ko Sene ai o ke fa fekal ilo u kofi ele o mega mafai ma fukani usi ele fu yo fo sia lo fo se ikatami eu kuku mayan makola nga news ya pero ako man mau ngerles es hala wa asaho ya saho kan ya lala ngai ini mafkar na le asiam Sene ya ele se bifilinga Sene bifilinga ngai a o ke fa kai bala awle to alo ke wala oleh berkau walu. Sene siapa kuah maya? Wah udah kau kira dia stroke, mau stroke. Ai fai va dengan dia aja. Porque vai maior ele não pouco. Ai o facinho que vai dengan dia. O que salvar é alguma mais pouco.
venga le tua le ka ya ai o se sau Sene ya o sias pema ana mengi hau vegetables mangi o menga e vidia i me fa kwala na sin a sau Sene me fa kwala o uma o fai o fai apia sin o e mo o mo menga le o que ela fai esse o cofi misia o sis o e vai que sau skin mai final mai ya ele o me ai o que ela fai da o sis e que eu ia você não me lembro é que eu sei maluco fai o fer wa que vai pei la mo la ko uma ai não o fai lá que a ver mai o ele não faz nada no passo o que fa mo ia o awa a lo fale tu fa ia ya te o ya lo foi dele ba fa mo ia ya te o bom per mas e fa o e per na le tu le foi o que fa ka winga o ia o vai dit o que fa kai le ka mana popo afkai na ko vai afkai o pikiro ko ke le la wa lo fa ya se afkai me dico silinga ka o ma fa o le fini pero ko ka asla lo mala mun a le o lo e mo maua le ya lo fa ya tanto uma o te fa ni u mala o lo fa ya sia mana fa na ya mai la to mala to no da to fa nei Pastor, siapa Yesus, amin. Masalah vera fala. Ele foi de coi fa foi para no kalang aku. Ya. Tapi nga mo prepara ya awal do afo. O que ele foi lá ko. Ya de ka mo que foi coi ya kan ka de power na ka de. Proses yang lalu lalu, bawaan nak kau ni lalu lalu. Ay, okay, mengolong fakta yang boleh percaya, macam foi, malu tak foi, pakai lain foi. Siapa dua ni leifo. Membawa foi itu, saya tu semua bal. Yo, okay, susuk ni, so fine dia apa ni? Ya, auto balang kami sama. Ya, ini foi ni sam. Ya, orang yang ada leifo yo, usul foi matu fafi. Ia leo mai tanto que doa que foi nem tu lá fias ele pero não faz do le al motor pa o do o le ia essa vai mai o motor essa va de nulo sa de loma ia ai o tina fa o ta sa de loma ia ai que do lá nano ai o to pero tamata o que lo na foi lo tamata eu se ter o fa foi te fia tu tá no foi tamata dalam na lain no do tanwai o pule ore sa ringale sa ya rala tu mane lo te sta ira 2 minute ne sa nere ira tanang ko escuchas ya ere o ma 2 minute ya o te que mo ba winale ngale le ore tu ore ne tu la fias ele ne mauta o to e a vivilo ya tanto na o mai sa bo te lo tanto ya bisa ne tama mau e ga o e pese foro ko sala mo foi le lusu ma to o Yova lo leo ma boy oia le ai se meu tempo vai na te avea o meu ia va mua o te tau toai na te tau ya de meu ia va mua o te tau toai lo no wina te tau be ha le bea o te tau toai se o ko tau yo le tau yo ta to ma le bea te au ma o te loa fa na tai fa ta la be no fai ya olha que assim ele se fica no do o do net o sal pat o sal porto e faz ele aí quando eu não sai de tá no sol te fez tu não passa aí na olha que faz a sua tenta não se sobe kalau berarti mau sih minit itu nak kita doa itu fak mau sih kita kesalahan ya maka tu yo fakir itu wow itu hotel orang bukan doa lagi macam ni
ya mara fai o te reto yo ya wa te na tu me fit ele fai la ko ka o te ka mo ya hai Sene ya o te no o wa le ma te so mo fine le sa ele so fine na so at foi e ma te so wa te no na ma no fa na o se maftanga sivyo na le dei mare ko fine dia te lo te lo ko ya tala tu so mai lo te na u mana fa ilo di le lei di mase o ala ma fa de tu ya te lo tu na ko mana ila ku ya tara no ya itu la ngai ya ta mon ma o le to ya ma pa pe to la mon na ma wa itu lo pa o le ta tu fa ado ta tu fi ke no fa ya fa ado ta tu fi ata tu fa no na pe no se vai ma wa ma fa ao dia ele mama o le vai na ia tato uma tato te uma na de o fu ele na o da ma o se te ni ka o le so ya de ka na ma sa fa ale no ti yo le fu ti no ko ya ai tato le fu na le ni okay fa ya ne mo ba na lo tu mo la lo so fa Cristo amen. Salufa, no, Jenny. Oh, sorry. Lafa Pirtania to Lily Samoa. I am Sene's favorite niece. I'm her oldest sister's daughter. And I just want to share with you how big of Sene had a big heart. She had a really big heart. And I know this because I had a fallout with her daughters and she protected me. She was there for me and she told her daughters not to touch me because, you know, her daughters were fussy. But she loved me. She loved me as her own when my mum was in Australia. She took me in. And I have two daughters, and I know Auntie Sene loved them. I just want to say, Auntie, we love you. Sophia Su Amin. Tuatulia wadoli mone mausto lua leo na anga imeleo wano chua kafele wea futini semi mona tulimau na mesho na tuusa kira lofa ya o so wene matatu presentation ya wefa pepo fere kusi lea na alo tulimo ni mauda salama eke mwe no be masuma fa Foi boa a valor a mai ela o na tuatu lea ya lo o so fe au ya futini semi Ja vielä tuolla ne jafi raista ja pafelo ai so man malo Yesu Kristo ne pia mai poide of ila no maneya ya o misine yo suyo le maftanga le prayer warriors Samoa unit play unity Samoa prayer warriors unity sa tawaina mai pesa fawaina mai ele sunga ya sia marfatu ya seli ona le falongo mai la fa i tato po ya tau la bana ya seleo amen ya olo wingoa o foa ya o sala longa foi ya o sawe fa leo ya se anga fa ftai ile ngaluenga sa fa itinale asama futalo to olo maftanga talo le ale Samoa prayer warriors ina o fa no longo mon mawalo to olo al mata utia man mata mo fia ngaluenga fa ya fine le sa ia fai mai ma o awai ina o awai le maftanga le sa o wa ai Sene o Sene le o se tanga tai malu o te moli mau fungale le ngaluenga Sene le wanu Sene ai au mai o Sene ai fafangu mai atia ma Sene fai ma o mai atia ma o Sene fo ke le ninga mai le tina le okay au mai ngaluenga Sene wanu Sene ai au mai o te tua i taimi nei ila o tua o se tina e toa le loto e lo ona ngalue o se tina foi e leva ai se to finga fa le tua po se to lo se fe au
Kele mea o learn mai na o ini to tono mafutanga lea o Sene. Kanga kai muli lava ona ai. Pe whaafia nga wala au atu whale tua mata Sene. Su mai sawia se fai sa una tau sami sawia. E muli kele no pe ai Sene ai afako anu whale ai. Po uma upo e fai a Sene. Mua ia Sene la na whaaloalo ile na utele o community. O nase mea a mai e whangu mea te au mato e wha o mai ai le neiti nā mga luenga le lei sa whai. Le ngata ia o te fia mori mau. The last moment o Sene o au sa iai. Amen. Sa iele wala au lia sa mato ia ma Sene mafuti. E lua ia aswhanau sa wala au lia o na ue whai e whenga lotu. Mato iai lia le aswhanau mua. A o whaia le upu whaamanuia mala aunga futi ma whaia te talo mea o manawa. O ina ilas whaama mua o ina la sa ungani mai whanau tono potu ma sosoani mo se te talo whaamalolonga. A o alo ilas whanau sa uninga sa te ita ia e futi. Ia o taimina sa ina o oman whai te talo whaamalolonga tina ia Sene na o whai atu whanau e vili le ambulance. Tato e whailinga luenga ma le whaatua e whai te talo ma whaatua ma whainga luenga o na vilina i lole o le ambulance ma aventina o le that's the last moment o Sene na o pae e lo na lima ma whai le talo whaamalolonga ma le kaiminga o le kaimimul mulianga o whaalonga le o Sene please whai tua te talo moao whainga luenga te talo whaamalolonga na watu leo le ambulance ma aventina e tua ea lenga a tani lo loko whaftai o whaisa o alwenga muli mo Sene le tu wale langa whaftai fo i moa alwenga le lei o leo whaawa o mai o Sene. She is a creative woman. Ai ma ai alwenga Sene mo whai lea mea e lea so maftanga mako break up last year me lo ko luar so sorry a Sene tapena ino tutono Salvation Army kela o ma whai Sene no fall fasta Keu so se mea o ngā luenga ngā doki kawhia ke mingai o mea o ngā luenga le lei e hao ngā mua amen ai tasila se pese amore mo da tai al vi inga e mo le ia o lu faanga ya o ke silen tu ya o matou ya te tai o mo le mo ya on sai me tapo o peo ya era fa ma o masu le tato tete Aleluia. Mamalia tua, na mai kita la kuinga le. Ana ngalu o papa kua ki pula. Aleluia. E momo e mama nu e fati. Asa o manga e atia e. Le mafutana sa mafana male sapele io mazzo wanganga etani fa no ailenga inaua esola ele ai sautala se mapasene via fa Lotasi e tu lava e momo e mama nu e le fati ai samo mala e atia e le mafutanga sa mafana male sapele io matawanganga e tangi fano Inaua e sola ele ai satala se lima pasene ea fia fa notasi atulava lene iolanga watu muifa anoanga awele otie waifa amutale mafutanga ai ui ilea manui alau malanga toi fai na se
Uti e amale whana pele Ono sa I maloto te tele Ole atua na ia au maya O ia fo ina te ave este Se talo faila ulupe sa pele Lene ua mo ese E whaatali mai ai Mo o elena sotele Lene I o lana Wetumu I whaanoanga Awele o tie Wai whaamutale mafutanga Ai ui I lea Manui alau malanga Tofai na sene Ta wheloa I le sitianga Tofai na sene Ta wheloa I le sitianga Wapa Yesu Sortu ngai loto pai loto malu sias tenho esse foi o pico de sias tenho foi esse da mai sias eu me alo loto lá o esse o mano foi o mano eu luxo foi isso mas foi a foto I o mato mawhitanga Sene, o le mwhai na wai maritina no o mai o tino. O mato mawhitanga maritina, me se sunga e wana rea tua. Umi o mato tausawa, taro na mato malanga mai ni usila, mai I luafe suma le wani. Umi fo I leo na mato mawhitanga Sene, o le uso I a fuki. O mato mawhitanga se mawhitanga mawhitanga. Mato mafutanga whare umari, mato mafutanga fo, mafutanga whare tuangani, mafutanga whare tuafini. O tina ia Sene, e peo se uso moni I lau toa e peo se tuangani moni ia te au tulou na whare lau isi manava se tasi. Mato mafutanga Sene ma lia I o mato mafutanga, renei tina. Le mawhai na whangaro ina iai ua mai whanau. Le mātou tu vai mai tūna Nusila. Taimi mua. Whainga tā ia. Whainga tā te. Paua leo tawata na tūmo wau, tūmo roto rua. Ale taimi o mātou fia mau se makusawa. Taimi o mātou fia mau se fisosoana. Lei se tasi na tūmo mātou. Na o Sene masuma leo pauma lea tua. Le fau e foi tono ni atu. Tele whainga tā. Tele ki ngata mātou whea ngaiai. Tau sa inga foi so mātou whai. Mea umasa mātou iei nei Nusila. O tinare an tau la mua. Le mawhai na whangaro ina mātou mawhitawa. Au iei na veni te reira. O isa ki se pasi sa whea vea iso noai mātou mara whanau. Tau sa inga se mātou whai. O atu vea mea. O ina mātou mawhitawa. E pei o le tua fine ia tea. E pei o le uso I o tō roa mea mwhai whao mai ne whiafi. O le ngala whaafitai ne whiafi whaafitai Sene I loa rofa ia tea. Whaafitai lo whai tua ngane ia tea. Ai le ngata I leo sumo I whawhia ngainga. Whaafitai lo whai uso moni ia tea. Teimi o mafia mo se sosoani male tina. Mea tau so se mea tupe. Mawara au atu. Una uia lo sosoani pasta ma whatua. Tavi mai, e se tasi na tūmo ma ua. O tina ia Sene. Le mātou mawhitanga fo. E rungana alo mo meo mawhitanga ungari. O tina fo ia Sene. A se whare tonu ma ua vā no whai marutōrua. E te ia whara ua viri ke fau. Ara wondua. Lau fiso ta ia Sene. Ia tana no Sene sunga whawhia ngainga. Ia ona viri mai fo lea te ua mātou tari e whawhia. O whera tatongo. E tatu whetau I o le whale o tuloua, I o le whale o I runga kolokolo lei whea. Ai reni tōtolo whapena I nei Nusila.
o mo le tala no le tangata o la wa ye mafutanga baba na hata mafutanga wa pei o le uso pei o le tua vane pei o le tua fini e le mafaina whanga ina ia tau mato mafutanga ma le na seni i le mato tu vai fo nei le uafe suma le vane o sene mai le uafe suma vane le amataina le mato mafutanga o sene fo a wala mai e whaarutanga i tono o vai te maranga mai sa mo tau le lalo rangi tele tuna nau le lalo rangi sa o gian e na vea sene fai ma Poutoa i lau tau lua e talo mo mao a wala mai whautanga i lau tau lua o lau tau lua na wala mai whautanga i tau songa tau pai a wala mai tinade e na e mu fai whanga lua ina tinade e no mato mo to tu i manu o te ia e lau talia whautanga pero mai lau tau lua tau ana me ue lea lau talia whautanga wha uro wai manu wha ia ka me koe hua whaunga i whare e mumani tangi lo to lo fami ko la tala le fa ya dia le no e ta dia fa ta to yo le sha so sa me lo to e te ri ka ko rua fa runga ko fa to pe mo fa runga mo ta dia lo le shu o le sha sa dia le awala mo fa ta mo to no ma ko ba yo o ma dia so chene fa tai mo wa ma le mo e fa ya mo ma o fa na di tanto ma fa e io wale e so il fuo chene or ma fale fo ta penna il malang hasen ora spa na go se otali wala opsione ala o na le tu mai ta to fa lot o ta ke o mi si fale ai no mo fale fa pena e le ya la fale pe ka ke ai tu lo mo moe ta fiare fu ko ai o mo moe o fale a wa ta tu te eba o ina to ta penna mai il malang hasen por ma fa Kana no sene marokina ele i lo maso yo se o vai to aba sa fa na se ta va no ta o to le ponto se o fi a to no te le yo se o ma se ka to me le to ya no a va ya se ni ai ve ya le fai ma wa ta to a ve lo su so aveva uno falleceu so tanga tau kia mause ki so soare amuia o sene o fa amuia na amuia e o sene o e alu no maranga o tal tonu na wai a au na tua amuia foi o sene ta ino sia o e no ngan wen ngare tua o lo pale le sene anu amuia o na ino sia o e dale ano tawa tai ha tu o mana tu fa tau ta ya te o se ale a wan ga mai fa ta do no fa se ne o le asa ma se martina malfana alu ye ma na mala alu fa te martina wa lu fa na awan mai no ma yo ti al ma tu te tau se ta to fe wa ile Kalau dia foi ele fia pasta ele ama fanang na tu yo shi pasta ele fa pe foi a shi ne ora bunjai foi ta ko mafta ele fa pe foi a shi ne no ta le to yo foi ka e panke ki se shi ko ma to mafta ko ma ria ia fa am ko le de mo ma le ne fia o no fa o le a no foi e tene amo ma ta fa o ma se ne foi ma ta yo mai ya o mo ka vale ya ma o ya o ko fe va na ki mo o ro ki mo fi o fa pe ma o fa pe ya va ai la a ma ko u mo ya ro fa ya ka ro ma ko ai ni mai no ole nena ni si ai tina ne ya fia a ro fa ma ke tua fa ma via ma ne fia le sua fa ma na ne Iba ya ko ila prepare sa murmure. Ela dá ya. Ela ya ngi la prepare.
Ia misal fanitaya umur pak salah itu sakala. Ai berada tula. Tahu masuk fawa kamu musuh orang. Ai saya mahu kita. Ya satu. Oleh siapa fana. Saya isu tersofok. Oleh antara itu ini antara. Tanggal ini antara. Foreigner yo Sene no alguien termina masih lagi. O Sene masuk ya futi. Lalu ya sa, oleh rumah tanya sahabat boleh lalu ini papa kulo. Lalu ya sahabat mau tanya sahabat boleh ngapain? O foringa yo tanya le no ali. Eta uma ya ta. Ele espia. O tudo foi a Sene so se tanya. Mato matangan, tanya mato que fez aí tanya matangan sahabat. Ele subia leu. Ele lo pelo a Sene lo que ele pelo a Sene o le leo a Sene lo le muy cau na rua e tele tenho tar no é isso é tipo Sene tá mo mo ka fa lo que ele me lo cara na rua ele não cani o le leo a le Sene o sabe aí põe o que tiro da e aí tá lá tu ia mas tu ia o moinho o le o tá o não mas me tá vindo tutti caro fai a Sene o cara era o puxa sa fei mo lo fa no sa mo mas ta sa win mo o sa ele fa ficar lo la no se fo ele puxa fei mo aí ale o mal mo sa ko fei mo le pura Lei puxa ka ko fei mo ale mo mau sumo fei. Ka ko rola i. Tama ko ka penga mo le nan. Ka penga le mo le nan. Ele ka masa salo te musa mo tele musa mo. La ka ko ke lo lo ni ne ka ko ki o i nan. O mele puti ma fa na lo ke ai na lo ke na la lo o va tu o ma te a fa ni tele le to ni ke o yesu. Amen. Waktu lola menoleh lalu saya fitness untuk mau followed by a short PowerPoint presentation. O te tula I atu mali faa alu. O te tautala fo'i mali faa I te iti. Ina ne I sala le ngana, ona e ave vale ina lea o lo'u faa tauvaa. Chalo fa lava I le pa ia mali mamalu o Samoa I ne afiafi. O te faa talo fa atu I susu I faa whenhainga malatu faletua, a o ao maulatu faletua, o tamaa ma tina matutua, Whaapea fo I le tatou au talavau I tamaiti la iti ua poto mai I le nei aso. Talofa lava. O lo'u ingoa o Maxine, Sipine Maxine. O au o le ulu matua I le whanaunga o Israeli. Se I whai atu si tala pu'u I runga le mamafutanga malo tina. O lo'o tina, o se tina e loto toa. O lo'o tina, o se tina e fia lava o ia e te talo. O Sene fo'i,
fia fo'i o ia e whai tala maalie, e fia e sui, e fia e kuka, e fia lava o ia fo'i e siva. Hello everyone, my name is Maxine, Sipine Maxine. I am the eldest of the 9 children that Sene and Sia have. I'd like to say a few words and share a few memories about my relationship with my mum. There are many words to describe my mum. I've never ever met anyone like her. She was truly unique. My mum is the strongest woman I know. She put up with so many of us kids, and she lost 2 of her babies. Something I, as a mother now, would never want to go through. And some of us witnessed at the hospital. She was a fighter. Right up until she took her last breath, she fought so hard. Growing up, we were not a wealthy family. In fact, we were poor. Mum would have garage sales to sell some of our stuff to get extra cash. On some Saturday mornings, she would fill up the car with things that she could sell at a car boot sale or flea market. But she was also not good with money. So she would use the money that she would get to buy more stuff to sell the following week. My mum had many hobbies. She was a very talented woman. And sometimes we would joke around because if she had stuck to perfecting one of her hobbies, she would be amazing, the best of the best. But she liked to experiment with food when she did cooking. She liked to do DIY, to make anything cheaper as well. And my mum also, she liked Facebook and she liked YouTube. We would joke around sometimes that she worked for the government, IRD, and she worked for the bank, because she would give us information and we would ask her, what's your source? Where are you getting your information from? And she'll say, YouTube. Sometimes my mum, she would tell us to eat healthy, go for walks, and then we would find chocolate bars in her bag. I'm the only child of my mum, and she got to walk down the aisle. And I have 2 children named after my siblings and after my parents. My oldest daughter, Angel, Isabella Lima Pasene, and my youngest son, Nathaniel Jr. Sia. Sometimes my mum would video call me on Facebook, and the first thing she would ask is, why am I so whānau? Like I wasn't her daughter too. But she was asking to see her grandchildren. Sometimes I would get to the point where I just knew when my mum was ringing, I'll just show her my children so she could talk to them. My mum also had a habit of, I don't know if some of you were blessed to see her do this, but she'll video everything. You could be talking to her, and she would have her phone like this and she'd be videoing everything. She loved to take photos, and she loved to go on road trips. I wish that she was still here with us to see my siblings get married.
and have children. But thank you, Mum, for everything. Thank you for teaching us what it means to persevere, and thank you for everything that you've done in our family and my family as well with my children. We love you so much. Manuelo Malama. Fatalo fatu ia mani mam o putu mani nei fia e momoli atu fafatai I whawhiangana manola atu whatua whapea fo I mawo ma ainga o susu mai mo le tau sa o nino si o matu tina ia lo ingoa o peana si o Poutoa o a o le longa lua o nge whangaunga o le la whai atu so muli mapu I lo o matanga si o tina ia o lo mam o le loko mawalalo ia ka whio e whao so soma mei ka ia sesi e pawa lava lava kali o le ia whamangalo pe iai ma whakeanga mea mai lo mawhawhau e ese fo I le loko alofa ma le whamasangi solo le alo makua o so o umaduri ua o aile kala ingo Yesu Keriso o ngā lunga lofa I kamaka e le mawhai o ngalo o winga o lo o mam ma le amisia fo eo ia le makumafukanga. My name is Poutoa and I'm the second eldest of my siblings. This is just a short speech about my mum and I'll try my best not to cry. The last time I was in front of an audience speaking about my mum was on their 50th birthday that we celebrated just a few months ago. And in my speech, I spoke about my mum's untold talents. And these were my exact words. Mum was a singer, a painter, a pork bun baker, a tailor, a lawn mower, a worshipper, and a full-time actor. This is just a brief summary of who my mum was as a person. She was an all-rounder, multi-talented woman of God. Mum was also a very strong person. I would know because she used to give me the best hidings out of all my siblings when we were young. She was a very tough woman, and I thank her for disciplining me because someone had to. However, Mum grew to be a very kind, warm, and welcoming woman once she became a Christian. And I thank God for that because those are the traits that I miss the most about her. My mum was also a really humble woman, but she was a bit too humble sometimes. And in situations where I'd hoped she would stand her ground, she would always end up smiling and forgiving people who did her wrong. And I'd always hear her say, "E ola uni le karakapala ai." But through every situation in life, my mum taught me the value of forgiveness and choosing humility over the high road. Mum smiled at everyone and was the only one who knew our neighbours. The rest of us just smiled and waved at them, but Mum actually went over and had full-on conversations with them, and then she would come home and tell us about her life stories. Mum is without a doubt the strongest woman that I know, and I hope that I will live to be just as strong as she was. We have now come to this moment where I never thought I'd be seeing my mum in a casket at such an early age. I even begged God to bring my mum's life back while we were in hospital. I never prayed so hard, and I know that is the same with everyone who was there at Mum's bedside in hospital. However, despite the outcome of our prayers, I still choose to believe that God is great through all of this, and we always will be. I love you, Mum. Thank you for everything you've done for us kids. I miss you and I will never forget you. Thank you.
Falava, Walaulua o Sa, Walautina o Sene Poutoa, Waolelo Lotum, and Fananga Asia Ma Sene. O Te Whatu o Se Atu, e lele so whasa mo se le la whai atu le whapia Tania. Hello, my name is Sa Poutoa, and I am Sene's third oldest daughter. Thank you all for coming today and taking time out to be here. Thank you for all the support that you have shown us during this time. Our mother Sene was gifted in many different areas, and she had many different traits to her personality. She was gifted in being a videographer and a photographer who captured and videoed everything everywhere we went using her phone. She was also a painter who used to paint our cupboards, fridges, walls, and at one point painted her car with a paintbrush. One thing I really loved, admired, and loved about my mom was how strong she was as a person. No matter how many difficulties and struggles she went through in life, she still remained strong and had a smile on her face whenever she went out. She was also a peacemaker. Whenever we had drama with other people or there was anything going on between ourselves and other people, my mom was always there in between us, always saying the same. Because she didn't want us to treat others. But my mom was also a hustler. She always used to do whatever it took to help provide for our family. And like Maxine said, she used to do garage sales at our house. She also used to do take us to the flea markets to sell our things. But that's the type of woman that my mum was, and she was always a provider and did whatever it took to help provide for our family. I don't think this time will ever but I just want to say thank you, Mom, for literally everything you've done for me. And also, our family as well. Thank you so for everything, and thank you, Mom, for everything you've done for me. Yamani Atirilo, Malala, I love you too. What's malu wewe aina wo papama hapo I'm Sene is our son, and I'm going to do a little speech for my mom. Dear Mom, thank you for all the beautiful memories and life lessons you have into my life for me. Thank you, Mom, for making us food all the times. You already knew you already had eaten before coming back home. Thank you for always being kind, even though you were far on the path at times. Thank you for understanding and being patient with me all the time. Thank you for always trying to guide me in the right way. Thank you for always staying strong for us. Thank you so much, Mom, for loving and caring for me even though I wasn't a good son growing up. Thank you for always taking care of us when we were sick. Thank you for always trying to make us happy and not feeling down. You truly were an angel on earth. Please forgive me for all my wrongs I have done, Mom. I'm sorry I could have made certain things happen. And there were certain things at times I'm truly gonna miss you, seeing your face and hearing your voice.
coming back home from work, even though I was moody, you always having that beautiful smile, welcoming us back in after a long day. Thank you just for being you in general. Mom, my heart breaks even more without you, but happy at the same time that you get to reunite with two little angels in heaven, Angel and Nathaniel. They have been waiting. I love you so much. And forever, Mom, you are the best mom I could ever ask for. I could say more, but you already know what my heart wants. You know my help has been the best. My love will forever stay true with you, Mom. This family is not complete without you. But I'll try and fight the united battles when we need sorrow for you. I love and miss you forever, Mom. Receive it. Mama, you will be around. See you soon. Hi, Mom. My name is Sene, Poutoa, and I'm the 5th child of the family. First, I'd like to thank God for gathering us here today. I'd like to thank each and every one of us for being here today. Never thought I would do a speech like this with my mom. Not long ago, we were just celebrating your 50th birthday. And man, you were the meanest when we got there. The way you were dancing in, flexing your awful, your hair, your makeup. When you had the spotlight, no one could take away from you. It's just basically like just stories, to be honest. I don't care what my siblings say, I was Mom's favorite. For example, there was this one time, it was last year, I snuck out to my boys. And I came home, it was 3 a.m. in the morning. I tried to go open the door, like quiet as, just so that my friends stay here. And as I was putting the key in, my mom opens the door. And I looked at her, I almost cried. And she was like, come, run to your room before Dad sees you. And I was like, but I miss your pork buns. Wednesdays, when we come in, me and my brother come in from work. It's smart because you know that's our payday. You have pork buns on the table for us. Sometimes you would even tell me to go take some pork buns for my partners, and they will always be grateful for it. But it sucks that they won't live. My mom was a person that would laugh at her own joke. Say if
people come over. My dad, they were talking. Out of the tree, my mom would say something and just laugh. Herself. That's the person my mom was. She was a strong woman. It was literally my dad's right all time. Made to everything was fun. Sucks that you're gone so soon. Now, I didn't even want to be him anymore. You went be downstairs. Thank you for all you've done for me. Thank you for your love. Thank you for being so patient with me, especially at the age I am now. Thank you, Mom, for always taking us to school. I always used to tell you to drop us off at the corner. But our biggest regret now. Wish we could do more. God had other plans. I love you, Mom. Thank you, Mom. Tōna wha o lo mua o Sanapesi a Poutoa. Wa ua ni tōna ono o te whanau ni whutusia ma Sene Poutoa. Tēnā whai sau whanako o ui si mātou nāngi o Sene. My name is Salape and I'm the fifth youngest child. The many things I love and miss about my mom can never compare to how much I miss her smile. And being physically present. No matter how much she would talk about how cool it was, the bad traffic last week, she would still push herself to take us there every day. I would miss walking up to her car, trying to knock on the window to wake her up after she's had a long day, after breakfast in her painted car. One thing about our mum is, no matter how much she would roast me and Tina for getting late, she would still pull up to Becca's after school to buy herself Vito meals, frozen cooked every Tuesday on her payday. We would take the train or bus to school. Me and Tina were always the only teenagers with our mum taking a long period of time. If you know our mum, she was a lifetime hustler. I've seen her struggle and still make ways to make a decent living, especially for us kids both without money. Last year on my practical week, I would always tease her about how she came up to Fa'ulani. She had a look right on the stage and I
And I will forever hurt that I wouldn't put with someone as dramatic and proud as our mom. I thank you for everything you've done for me. I was for sure not the best and most obedient one, but you've always stayed patient. Will forever be hard to no longer have it. And her personality around, but hers pretty heavy. You will now be with Nathaniel Angel. I love you always want and appreciate every moment I've had for you. When you realize my mama. Tula falava ile wa kutoka mai ala o inga o ista Poutoa o ona fitu o le whanau Sene Masia. On April 6, 2006 was the day my beautiful mother gave birth to me. Growing up watching my mom, where's all of us? Made me realize how strong my mom is. My mom is the biggest peaceful island. She'll do anything to get ready just to provide for me. She'll crank the old TVs to get the middle school and the radios. She'll crank it to take it to the little thing and get money. She was even being pivot. She was against vaccinations. And then when she heard about the vouchers and the boxes, she drove all of us to the things we get our vaccination. And then she got her own. My mom used to work at all the fields to put heaps of vegetables and fruit. She worked in heaps of restaurants. Sometimes I'd go with her, and then I'd just sleep in the car. And then I'll ask her if she could pay me for going and sleeping in the car. My mom was really creative. She'd never buy anything new. She used to paint our car, and then she used to cover it in stickers and walking. And then we were told her to drop us off to the train station and drove us to school. But then she didn't tell us. She used to drop us off to school in front of the gate. Unless you spend much money. I'm sorry for being naughty. I didn't know you were going to do this. I was hoping I'll graduate and pay you back for everything I've done. Got it. Promise you, Sene. I love you. We've now come to the part of our program where we're going to do a dance. This dance we did for Mum and Dad's 50th birthday just a couple of months ago. Si makosi wa muri e whai aku mo oi mam, mo mori aku ai ma kua le whaamata.
My LC Valencia so many PowerPoint presentation to got new show and organization to my so many on the tour. I'm going to for the and for change your program. Now we're going to go straight to the PowerPoint presentation, followed by the dance. If I had the chance again, I would tell you that I love you one last time. Yet I still can't believe that you're gone, that you're gone.
tātou tāna. Roi ora mātou tua, ma pena ana mātou whārongolongo I mon mau. Ana le ola au na whini, mātou wama ai fōi, o mātou tua. Nei tu la fiafi ola mātou tua, mātou te mai wha. Watu mātou roto ia te oi mātou te. Watu aile vi inga ia te oi. Le wha manu, ma le wha ne tanga, ma le wha fitai. Mātou wala au ia te oi le atua tamā, le au male anganga pa ia le nea fia. Mātou te mana o mia oi, a mataina o oi le nei mafutanga. Wha une oi mea o manawana. Mātou poto mai oi tamā, mon mawina le ora o ia. Mea o marhape nā, na tapena ina, ile nea fia. Oe tamā, mātou te wala au. Oe angang pa ia o mātou kisosoan. Le ai na wase tasi. Mātou te wala au ia te ati. Oe le nea fia. O pōtoro nuku o aina o mātou tamā. O ia whape nā o mātou. O mawina ai le yasi. Le auma mātou te whaia. Aua lapa nei a te mātou. Ia whaafuku le vi ina. A māwhone le yasi o mon mawina ai. Iaisi tangata I whape nāna I loa. Lau whaaratama. Mane mālo oe o mātou. Le fo ia tu le ina. Oi. Pena le fale lo mātou tua. Pa pena na sausa wina. Ile mana le toto o Yesu Keriso. Hua whanga uma tamā. Mātou nā ona fuafua. A koe te whātau mina mea tō. Rora mafutang wha pena nei whamanuia mai. Ia te mātou umara. Fo ile vi inga ia te oi. Tu mau le whātau waa ia te mātou. O swapa Yesu Keriso. Rā tātou ia tu ia tua I le pese o sauria mai alea ia ona. Tātou lona le monosu ngai whawhenenga ia Iese o ia leo le a rama aine tātou ia whiong pa ia o tātou o tui.
Ya. Lalu umama. Ya kena fakarofa. Ya keluar ya semua. Buat Indonesia dia dia. Ya air tengah maya mau sinafari minute ya mau sinadima minute ya hawa tak kefalu belum boleh itu amen deh dan kene liwa ya o kafa ya wa sia ai to sia falo afa ya ki falo ya abaya afa ki ai ya la ya haleluya. Haleluya. Dua pati, haleluya. Dua pati, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, kita imur berdoa. Mari yang berdoa. Imur mau ya sa ukiam. El binga y la au no tamata yo sen. Aí me é mo eres. Ai ka penga me yo la no des. Ei ka fa ka ba ai lo ba. Ai ka penga me ele ku se me le na mo des. Mau so taimi yo mai anu le na puspaika. Na ke roa ba ta tu taimi ai to mai lofa. Ba mai u ku hunai masangi o vela fala. Ai de americana lo mo posa ba ia wa susu for fa. Mai le tu siare. Kakare samu Williams. Kakare o yosu. Joshua lo makaru bekom, alo mafai, lu alo makaru, alo mafai upo, o ngale la kau mau ma yesinga, tak harus ya nanti. Omai koe alo le tengen fou le Roma lo makaru pesepulu, alo mafai koe ipa masuk, o ngale fa ngang ma yes fa ngalang mo le fiafi. Pai mai le au tu le fiafi ni. Kamu naik ada mau ini family rumah kita. Au yai au nane tua. Sao pa lilo eba ailen. Menga ngale yai fa finge wese. Le fa finge le fa menga kuskusi imma yai ngu ma fai kala yai ngu. Ele le o la mo fa finge le ko mo ngu. Ai nga le lei kan ko ya. Au ya ila la woli. Makara kala ngo ila la por kala mga ma ku ai ngo ko ni. Ma ngai yo no le lei o la falo. Hallelujah. Hallelujah. Ale lei o falo. E manguia lo komu. Ai le leilo falo esse se po imea e que fai. Hallelujah. Hallelujah. Fai mai la cara la uspaia. Au yai la wali e ko como le falo fa finge. Ora kar kara mo. Ora fai ngai fai yai mu. Ora se me kau ma fai. Ai fa fe fo yo ka pe ngal ka spai. Fa lo finge le pe o foi a kore ma ngai o le lei o la fa lo. E ke ma wai ma wi o le. Pe ia kala wi i le ka ngai por fa tu ala. Le ma mo se ke mi kala mo ai se ngai se. Mai foi ale ke mi ngo ma fukai fo I pa ka. Pe ia ma ka u ale ke de mo ma. Ele ai bo mo finge.
anga wa umanga ka sami pa pero ka kai vai pro safa ole anga ole amo mo ole afia tingei kamora ia ade se me ale lei be ade ma o swapa ma ka mo fai fa tingere mori ro hallelujah kene yung lui ka le wa vai le fia tingi a so e kele a ri ka fa ma mi e lo ko ta ka de o se como longa fias pai mai cara fa tinga de ila waria sole ora le wingo no sabat wa pa lomo o rua karangoa e ai makau ki o ko wa o ga liu swa pai ai o la ki e o liu swa pai ele masangi la waria o le lei o la mafalo mamali moli e karangoa aya ngai ai le manga o le ku e fa logo o tingi sei ka kala lo loko o le ale mele mafu ai ngala kusapa ele ilo e le tingi se kala le ai mai kala tingi mama ko pa logo ile makau kia o wakua ngai a li liu le sali haleluya o nga liu swa pai ai o ke no le mama ia le mai ai fa nga nga ngangi le fofingi i au nga le vai me manga yo kama kai le yo le kwa nga fa le yo la fa lo o inga di liu swa pai lo loko ma au mai ai le fa ko le kwa ko mo lo pa sia le yo la fa lo te mai ang nga fa finga sorry o le ala se mea e ke no fa ko ko lo ai ka paro o le ala se mea e ke no fa ko ko lo ai ka la maleo pa longo e makaukia le akua o Israelu o le ala ko liu mai le akua ngai fa mo kia lo mai ben ba ngai o ka ka le la fa longo no lo ko mai o le a se ni e fa o la ina i lo kama be lo la melis no la melis se foti ai mana la o i me se ni e fa o la ina i lo kama o lo ki ka o uso o kwa mage o ka o mai ka ya ka o le ase fai ai alu le o le kusi o ma lo ma ka o ese pu pu i lo se pu o na le ma ya ka haleluya mai ka la roma fa e ke ka o kingo no muku au mai le ko na le ko ya ke oi akan como lo loco pa ora inga oi malo ai kaisa na ngara wa fio Yesu ya wa ai ka timo amen fa kaisen fa kaisa ela no lango ya ko ma lo si fu io mo ka ka le le lupe le mo fa ia ese manifesto le o ku kalofa ole ale ko iwa a ole a se fa mo a ole a se me na mo ye rotinge de ate ma oe a fa yo swap po Yesu mo ma ate ma oe swap po Yesu na ga ya se si swap fa e pusa mo swap fa le haleluya le mo ma oe po ya Paulo ya Filipe no fe petiku menga ko lo ma malu ai sawe winga kasi mar pronga inga ia ka ko yai sal koga wa umma fa saloko e biso Yesu kama ia apel so fa ya kele mo e como se loku kele mo e como lo ainga ai ke mo e so fo Yesu ya que mo su marua ya ko ma karia so fa ya mana ko ave pa pele ngai aka la ko o aka li ma fa tingo ya la se so fo e so fa
Fa me fa ma wala lo yai kuri vai ko kuri yai kuri vai. Fa me ye po yai o ko uma o ai uma e ka ua fa me ko kuri so fa. Adera ina ma o so fa. Hallelujah. Hallelujah. Yesu afare le fa lo mo ye ka ke le mo ile le koriaka. Me ka dika ke sau ya ke o mar per. Sau ya ke o mar ko mar kau. Ai o ke na ku ya ke o le u le. Awala Yesu afo Yesu e fa lo longo ma fa ko ya lo yo fili. Hallelujah. Ele mau se malos angai sex. Ele so malos. Hallelujah. Alo fa longo le upole kwa fa mai ate ma o sofa. Sofa ya no fa longo ye fa tinge fa me ma fa ola inga ke no kala manga. Fa me kala ala wori e ko. Brava. Bai de mai ane ngai ku foi ma ko ya. Ka mo ai se ie bu. Ao ole ke ne sa unde ku long ko sa vai wang yang ia leo da ka lo ko ke riso ko kai ngai o pali. O ma so polo le. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bai pole ale ka lo ka penga a ke so fare ko Yesu. Ai kai kom le maka ngo fio lo ka penga. Yang ale ori unga le ka ko. Amen. Mereka rada siro makuele aya sei se ku fa manga baleso. Peme ku fa manga se melo makue ku fa manga sa wa. Ba ola so yo ba le asa sem fa ke. Ele kere ku fa manga ku ba so yo. Peme so la ko. Hallelujah. Na ai makakia Europa ile aso kenya sama. Deka penga am ya se ke yo ke am fenka. Hallelujah. Bai suafari ape boye. Hallelujah. Bai suafari. Suafari le ka fa no lomo ye fa finge fo ngale ko sau Yesu mai kalle. E fe ko se bai ai ai. Ta ko mai singa vai so bai. Feo e mama mai sa se de ia. Ele mama o le mere no ku pui. Me Yesu yo e. A mai so bi. Mai Yesu anga e loa le o faya se mamu e fermeta e ai u es mai le ali e au mai ale nga vai su vai ka o ke le ko e tia sau ke u vai i mamau mai Yesu sau da ye ma ka ya ma fola le makakio le suafale Yesu. Au ye kaka koko a voi ngai le mai kara uspaia ele poi. Ele tete. Au mumura ti pe mai ele poi kaka yaisa. Na me makakio suafale no me makamaya. Mai kupu. Perché mi ko ke fa longo ye o pa o me fa ini so se kwa ngaleo fa pa u ko kuban ko ipo. Ese no mangi o lo fa longo ma ke mau Yesu pe o lo Paulo ka kingo lo muku au mai ada ko lo ka ko lo lo ko dia ko da mi ko mu ya ke oi ma mai de ke oi e ti wa u file la mo oi ala ke lo sa ko ai voi sa ye ni file nge singe amen ala ma mai ko ke le ni ngai ko ke ka ka le ka fa ora no ya se le pero kala peke que me va a oír a poco para procurar un día sin el aire yo papá amén le la aire que yo fa para le a poco para au sin para no lo morir a oía ese padre oía ese ranga na fa ora inga esa carai ngai a bea e nga swafa e fai mamuri mau ya que hoy sospe amen amen happy swafa Maikara kau lelea pe saure akua pe saure akua mako kere ipo dana ole akua e paia e ipo ya kutai aka koe fara la kuroa tone ba pe ale ipo amen
te ifo mo fie I whawhikanu. Amene. Ui ai tenga, ui ai poponga, o nga e loa leo manguia pio kala pogo use po dito. Ko ako whenga, lo iai manguia tabio leo. Amen. Ini kio e mei kala tamaro poko sormonga ia whenau. Mei e sini lea soya o kia. Mai lo lea so na e soi fua. Isia, he no mori mau e poko ia kala. Awa fa fa ngoro kama amar fa ko sang moro ki ngai mun mau gaso ngai sa woi lala. Ya si yola ke me ro isi ba ko ke no ki ka ko mori mau gaso se. Amene. O mai se mori mau ngal be ngal ni. O mai se yola ko ku fa fa maong yo ngal be ngal sa fa ya ki. Ave ma o swaf. Ave ma o swaf o Yesu le pore ke. E fai makape mama. O lo waso pe ahora ke me afio me Yesu. Lo pa inga ngalua ni afiafi. Lo sunga fa fe nga futi. Anga leia tu. O pero loko. Kele bala winga le kuoro. Lo angana me lo sunga. Fa kamu wali for franga le kuoro bala winga ia. Ai mese fo no falo. Pa mafana le ka. Ai mese tato maftanga nei po. Abi swafa Yesu ma. O que a ver se swafa se skaka, o que a ver swafa lo po. Abi swafa Yesu. Ai vai ir manguia ka ko kamaka. Manguia me sapati yo vai. Manguia fo lo ko ki. Ongo Yesu tato sta. Mato bala automani. Le ya se swafa ni tani yo mato. Wa nga o lo swafa le na wina mai e la o tio e fai mamori mau le ore le a o mato ya itama ya lu mari manna la sala pa manuia I nga lua fa manuia I wo mai masani ai le ate le ola o na mari no fa ia ya tu fa wa pe ala fa ma fa na wa mato te tonu o mo na etapena le langi mo le ola fa wa wo mato te a fai mato te alo no fai atu ai. Ia, whamanwia fo ila o wauna le sa fai matai o ne sawi. Ia, fo ili vi inga i ante. Whamanwia ila upu, ne ia fiafi tama. Ona o Yesu o mato ore mo mato wala watu. Amen, amen. God bless. Ia tātou whairu e sarina whalainga o Sene Poutoa I pesa. Sabi, na mai pesa dia ia ona. Fa umeo tātou se tātou na wharoa.
coming to the conclusion of the family service, Sene, Poutoa, everyone, and you're taking your precious time to press near this area, to show your support and care, not only for Pastor Poutoa and his lovely children, but perhaps for the two families. And to acknowledge once again Pastor Stephen Nicky, all the way from Poutoa. Thank you for taking your time. Make sure that you will be here with us tonight. And also like to acknowledge the Redeemed Motorcycle Ministry. We've been noticing that you always stood behind Pastor Futi and Sene and their beautiful children. Thank you for your service for God. That speaks of your faith and reflects your heart for God. So thank you for being with us tonight. Whakte tene lava i whai uina tātou saurina o toi whia whakte iatu. Ia mamaru mana o whia o mwhai o no whakte simai. I nei whiaf. Tātou te mori mawina saurina whare ainga whaitua o le suma i whaiwhiao. Ia lima pa Sene. O Sene tele na i loa i o ia. Poutoa. After yatu i le suma i a pēn, mai whaitua. A miso ni kato maftanga o le Samoa Ministry. E tasi o Ministry o whapea fula le bia i suma fi whea au Poutoa. Masa a bia i fu i Sene o ni te ta. O le kato Ministry lea. O la tu tau whaifo. E nā nukui mano si mano ina ni anganga. Mese nao o kupulanga te rivou. Mo le atua. Malana whaau tanga. Whapea foi. O tātou whatasi mo sunga ia pēni, mo whaitua ia Maria. Ma le ministry la ututano mo Israel. Te tasi fo i o ministry sa whapea o na paonga ina le atua so i fua sunga whiwhiau ia futi, ma le whaitua ia Sene. E mesio si whanau. I ngata i lea o tātou umalanga o ainga. Ainga o whaitua ia Sene. Ma i tātou awhio anga o sale longa, te whaa. Ma tēnā o tūtūtau langi whawhai atu, o lo tō wafi o mai ni whutanga o whiawhi. Mese fwoi o ainga sunga whiwhau i a futi, ka tō ainga i sāpariki, sāsaai, e apma, me tēne fwoi o tūtūtau langi whawhai atu, o lo tō tala mai o ao, ma ungun tu matie, me sa bunga whana ingo i whaitua i a Sene, o lo tō whatasi mai. Moro tō silifia o le saunina muli o le whaitua i a Sene. Nā whatau uina lea i le whaisa, Salvation Army, i le pitonu o Papakura. E leo i Antiau le Tuatusi. If someone can just give me the 83 Cliverton Road, 83 Cliverton Road, o la whaia i le te saunima whaitua i a Sene i ngā. O le kare sikere nā sa ngā ngoi mai sua i whaiwhea i le telo tō sanga o tōna i atu. O la whataurina no te saunima i le tōra sfuma tasi le tai hao. Ia o te tautino te whoi o le a se saunima i le unu. Tasi e tātou mui mau, na mui mau o sua i whaiwhea. O lo ia le tama whareanga a le whaitua i a Sene. Ia o se ia tani i whareanga fo, sua i whaiwhea i a futi. Le mineo lo maranga mai rungo le ea mai Australia i nei, sua i whawhenanga i a Mungitana. E lua i nei mui mau. O le toi saunima, le loto toi saunima i a Sene. Ia, na pauana o tātou mui mau o la whai whatanga, na lie a inga, i ne tui whatanga i le nise mui mau, i le aso, o le toi lotu, o le toi saunima, o le tua i a Sene o toa. Ia, o la whai tātou talo whai, i nga kuwhina i lea i sui o ainga, le kenatai, le pai o Samoa, o whai whakasi o i le whai.
Father God, we acknowledge your presence in this place. And we acknowledge your goodness, oh God. And we thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for taking the lead. And thank you for guiding us through the whole program. The family service of your servant, Sene Poutoa. We thank you, Holy Spirit, for your special anointing in this house. And we thank you also for your presence. Father, we thank you for giving us this great opportunity, giving us this good weather, bringing all of us safe in this house, especially those who have traveled from afar to be here to show their respect and pay their last tribute for Sene, someone that was dear and loved by them. But I thank you, Lord, for all the beautiful testimonies that we've heard this evening. Thank you for your servant Sene. Thank you for using her as an instrument of your kingdom. Thank you for the strength and the courage that you have given to her to go forth without shame and preach your word, not only within her own families, but outside of the wider world, to the people that she never met before. Father, I thank you. I thank you for Sia and the love and his care for Sene. Thank you for him. Thank you for his leadership. And also thank you, Lord, for Sene's children. They have testified tonight about the love and the fun side of them, especially, Lord, their passion and the good things that she wanted her children to have in their near future, oh God. Lord, I thank you. Thank you for your word that we heard tonight. Thank you for reminding us that there is no other name, heaven and earth, no other name that can take us to eternity, only through the name of you, Jesus Christ. Father, we give you all the glory. We give you all the honor and praise. There are two matu toma, saudi matu te. One name of God and name Paul. After telemo me umanga paya, after no away maya te matu. Telo fata simai, telo fata malolomo yo matu talata. We be pesi mayo fama, fama hondi na mana wo fio leto. The leto la foi matu. Etiate matu, ina so matu. Kita ia menuria ni ya fia ya inga. Kita ia sawa ni mundu mo wana tele mo vangu. Ona fa pelo to ya raia tu ai. Mo o ngatonu. Mo ni na wo fia. Vamos pegar malo logo menuria ni po. Ta ya ena ni na aso wa tofo mo fu ina. Ona matu fato fai da wo on. Pato to mo fo se figo ina. Mo maya te matu umrama. Ulofa tu noa. Pete ina ima tau ya so mo te toro mato wala. Mia foi o lavo fio. O langi mane nei la langi. Ie familia ima tuti. Mato se o ano mato wala sala le tu. Mato lavo tangata le ato to. Mato wala i lavo fio. Pa manganu ya te. Ono ruswafa. Peni Yesu Kristo. Mato wala mawala awa tu ai. Amen and amen. Ya kaya pa yung pagkakapal, kuman plug, ibay mo na pipin. Mapura mo mga korni wawal kakuwatang biyo mo kakupapa sinilang. Nang wala sa fika tunga malusumay, papanay ng sumatata, palikin. Nasusosa ka hawko, yung nakakuwa, sumay papanay na iya. Kaya, pamarol, kaya piat. Kumar kaku, kakakuya meratua, amay sa samima. Para ingon, kakuwa ya sani. Kaya sa makukala. Makure pakini foe bera. Se asa muriangi, dia makuwa sa kau makuwa parpala.
Ai me ia lo leo whakawa. Ai ma whawha ka mori o pa ia aina ia na ka i le so. Whalea mai so ma kua mama whakaikere ni ia pia. E pa ia ma runga i sunga i whakaika. Whakua. Ia e maise toi. E tāre sia i o makulanga kofi ni ia pia. O pa ia lama leo sa mua poko o le aka o le o iai. E ale wharo inga le o whenolo. Kue loa i ge yasu. Mori a koiro ma kua nganga le whakakai. Whakaikere o poko ia. E afi fia mai ma kara mai o ao. O maua luma e nei a fiatu sa minga pa ia. Whare ainga, ia o whalkua i a senge. Ai wala watu mo ma ko ngama wharo alo. Pa maruru atu o ngau sāre mangei. O le mawhai e o karia ka ko sua i kongei. A o uma o ka te inga le pa ia ainga ia. Ko ka mawhtanga. Ia, whako atu o le mangei. Ia aua ke ua le gei ko whama. Ia le kau a ao sa kau mawhtanga ngei a fiatu. O ngama wharo alo. On behalf of Futi, Sia, his kids, and our families, I would like to say thank you all so much for coming tonight to Sene's family service. We prepare some food outside for you all. Have a good night and God bless. Thank you. Suatia loto manganga
tangi au e ora sena wala mona e leo irama le tangi tau tala le fafine wata fea la na whana utama sa afisi ilo na fata fata umutu o manu mala o le la Walomo ile fatu le matui tui o le neita na imatu afana o pele tanu mia ile one one ai ile e fele fina ngalo le sili sili ese ai ile e fele fina ngalo le sili sili ese Olotaya obongisa lena Samoe matutu ila ile mafaa ngalohina Le mata uti olene imalamba natura Awane suia ilotagi tonuma Suia ilofa atua tua Samoa tato faia ile fa'afetai Ua faile pule awa walo tato matai Amalo simai Loto tetele awale fa amai bai Samoa tato fahia ile fa afetai Ua faile pule awa lo tato matai Mama Eva amalo simai Loto tetele awale fa amai bai Olotaya opogisa lena Olotaya opogisa lena